අපේ දැස් දාගෙන මේ කාලේ බාරගෙන යාත්‍රා කරමු. शुद्ध स्वर्ग के पियाने और प्रेम करता हुआ आपके जीवन में शांति खाने की सांसों प्यारा वहाँ से दिखाओ प्रशंसाओं की गिना अपने शक्ति मत करने वहाँ से सामना करेगा तो इसका प्रशंसा करना संतान वहाँ से अदराग चीजें वहाँ से के बचने के लिए आपके पास में स्थान रहने से बिना स्वामी ने बगैर से बिना सांसों देखना ऐसे में वहाँ से के बचने ऐसे में प्रधान इतने उसोदाना करार इतने अपने बगैर से शक्ति मत करने අපේ සිද්දෙක් කිලිකාද මගේ නම් සමදාරුවේද ඔබ වහන්සේගේ දෑතේ බාර කරනවාද ඥාන වහන්සේ මේ රාත්‍රී දෙලට කමයාත්මේ නැති සිටු පිණිස ඔබ වහන්සේගේ මත පිළිම අපේ කිලිකාට දෙන්න මැනව මේ රාත්‍රී ස්වාමී සාතන අපේ විරුද්ධ අන්ධකාර බැමි අපේ වේවල් කරන අපේ ගෙල දීචාවන් අපේ ගෙල සිටුවිලි හැම දෙයකින් අපි නිදහස් කරමි ඔබ වහන්සේ තුල රැගෙන ආශිර්වාද කරන මැනව මෙන්න දෙවියන් වහන්සේගේ පැතුවන අපේ ජීවිතාත්ම ඔබගේ දාසිගේ ජීවිතේ බාර කරමි මේ කාලේ පිළිගන්වන්නේ අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේගේ ශුභ නාමයෙන් ආමේන්. සියලු දෙනාම සෙන්වන්න. අනුලාදයට අවශ්‍ය නැහැ. I think almost everybody knows. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Everyone can hear me? හැමෝටම ඇහෙනවද? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Most of the faces are known faces. ගොඩාක් අය දැකලා ඉන්නවා. Is there anybody whom I have not met before? මීට කලින් මාව දැක්කම කියලා පුෂා. දැකලා නෑ. Except this one. I met you also. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's close our eyes. අපි ඇස් දෙක වහලමුද? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Lord, we welcome you in our midst. Holy Spirit, you speak to us. You know our heart. You know our condition. You know what we are going through. And you know what we need. Lord, you speak to us. You teach us your mystery, your secrets, your word. Help us to understand so that we would apply this word in our life, to live our practical life. Holy Spirit, make this teaching simple and easy so that we all understand. Give us examples so that we understand them and apply them in our life. I thank you, Holy Spirit, whatever is preached, whatever you teach us, you conform it with signs and wonders. In the name of Jesus, we pray, Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay, let's go to Mark මාර්කස් පොතේ chapter 4 හතරවෙනි පරිච්ඡේදයේ from verse 1. පළවෙනි පදේ ඉඳලා. දැන් අර වපුරමයි කතාවේ කොටස තමයි යන්නේ. හරිද? නවතපු ගැන ඉතුරු කොටස. I think you already started learning on this sower and the seed. දැන් ඔබ දන්නවා මේකේ යම් දෙයක් අපි දැන් ආරම්භයක් ලබලා තියෙනවා. Yes? වපුරමයි කතාවේ ආරම්භයක් ලබලා තියෙනවා. Yes? The kingdom of God is compared to a seed. දේව රාජ්‍ය බීජයකට සමාන කරලා තිබෙනවා. I always have this doubt. Lord, why do you compare your kingdom to a tiny seed? මම නිතරම ආවා දෙවියන් වහන්සේගෙන්. මේ පුංචි බීජයකට දේව රාජ්‍ය මොකටද සමාන කරලා තියෙන්නේ? That too, he compares his kingdom to a mustard seed. ඒනොත් මේ අගහැටියකට තමයි මේ බීජය සමාන කරලා තියෙන්නේ. I used to ask the Lord this question. Why do we compare it to a seed? You should have compared it to the heaven, to
to the sky, to the stars, to the moon, to something that is big. Why do you compare your kingdom to such a small tiny seed? මම විතරම ආවා ඒ ස්වාමී ඊර හඟ කරු තාරකා වලට මෙච්චර ලොකු වටිනාකමක් තියෙන දෙයකට දේව රාජ්‍ය සමාන කරන්න තිබුණා. නමුත් ඇයි මේ පුංචි අබෑටයකට සමාන කරන්නේ? Because the kingdom of God works on the principle called a seed. නමුත් දේව රාජ්‍ය වැඩ කරන්නේ බීජයක් කියනා වූ ප්‍රතිපත්තියක් තුළ. If you understand how a seed works, then you will understand how the kingdom of God works. ඔබ තේරුම් ගත්තොත් මේ බීජය වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා එවිට ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දේව රාජ්‍ය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Our God is a very different God. අපේ දෙවියන් වහන්සේ වෙනස් දෙවි කෙනෙක්. The kingdom of God works entirely different than the kingdom of this world. දේව රාජ්‍ය ආත්මසින්ම වෙනස් මේ ලෝකයේ වැඩ කරන ක්‍රමවේදයට වඩා. Praise the Lord. Hallelujah. Our God is a very big God, but He expresses Himself in small things. අපේ දෙවියන් වහන්සේ අතිශාලයි. නමුත් උන්වහන්සේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ එක පුංචි විදියට. When He was born as an ordinary man. He was not born as a king. He was not. කැමතිද මොකද කියන්නේ? Praise the Lord. Okay, come on, listen. දේවයන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය ඉතා ලොකුවට අපි දේවයන් වහන්සේ කතා කරාට ඒක බීජයේ තියෙන්නේ ඉතා පුංචි තැනකින් මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. தமிழ்ல பேசுற பிரச்சனை இல்ல சில வார்த்தைகள் சில வசனங்கள்லாம் நான் Then you can come to the use. Yeah, okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தேவனுடைய ராஜ்யமானது ரொம்ப வித்தியாசமா செயல்படக்கூடியது. දේව රාජ්‍යය ඉතා වෙනස් විදිහට වැඩ කරනවා. அவர் இந்த உலகத்தில் பிறக்கும்போது ஒரு சாதாரண மனிதராக பிறந்தார். යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙ ඉපදෙනකොට සාමාන්‍ය විදිහට ඉපදුනේ. அவர் முதல்ல தன்னை யார் வெளிப்படுத்தினார் தெரியுமா? පළමුව යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ වුණේ කාටද? ஆடு மேய்க்கிறவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். බැටළු මේ එදේරුන්ට. அவர் எப்படிதான் பேசுவார்? அவர் மெல்லிய சத்தத்துல பேசுவார். උන්වහන්සේ ඉතා සියුම් වඩකින් තමයි ඔවුන්ට කතා කළේ. அவர் விசுவாசிக்கிறவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும். එයා විශ්වාස කරන අයට විතරයි ඒක තේරෙන්නේ. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ஆனா நாம அப்படி கிடையாது. நாம எதுக்கு பெருசா செய்யணும் ஆசைப்படுறோம். අපි ඒ වුණාට ඒක නෙවෙයි. අපි මොනවාරි කරනවා නම් ඒක පාට ලොකුවට තමයි කරන්න බලන්නේ. ஆனா அவருடைய ராஜ்யம் ஒரு விதை எப்படி செயல்படுமோ அப்படி செயல்படுது. නමුත් දේව රාජ්‍ය වැඩ වෙන්නේ පුංචියට යම් පටන් ගන්න තමයි පස්සට ඒක ලොකු වෙන්නේ. நாம் ஜெபிக்கும் போது நம்முடைய ஜெபங்கள் நிறைய ஜெபங்கள் கேட்கப்படுறது கிடையாது. ගොඩාක් වෙලාවට අපේ ගොඩාක් යාඥාවන් වලට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. சரியா? හරිද? நான் ஜெபிச்சுட்டே இருக்கிறேன் ஆனா எதுவுமே நடக்கல. මම යාඥා කරමින් ඉන්නවා ඒකට උත්තර තාම නැහැ. சரியா? හරිද? ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? நான் ஜெபிக்கும் போது அவர் எனக்கு பதில் அறுவடையா கொடுக்க மாட்டாரு. அவர் எனக்கு விதையா கொடுப்பார். මොකද උන්වහන්සේ අපි යාඥා කරද්දී අපිට ලැබෙන පිළිතුර අස්වැන්නක් ලෙස තමයි ලැබෙන්නේ. අස්වැන්නක් ලෙස නෙවෙයි ලැබෙන්නේ. බීජයක් ලෙස තමයි උත්තර ලැබෙන්නේ. See, the Lord will never give me an answer to my prayer. The Lord always will give me a seed. උන්වහන්සේ මට දෙන්නේ බීජයක්. යාඥාවල පිළිතුර ලෙස දෙන්නේ බීජයක්. Praise the Lord. Hallelujah. அதனாலதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு விதை எப்படி செயல்படுமோ அப்படி செயல்படும். ඒ නිසා දේව රාජ්‍ය බීජයක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ? ඒ විදිහට තමයි දේව රාජ්‍යයක් වැඩ කරන්නේ. ஒரு விதை எப்படி செயல்படும் நான் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி செயல்படும் நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். බීජයක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් දේව රාජ්‍ය වැඩ කරන හැටි ඔබට හොයා ගන්න පුළුවන්. உதாரணத்துக்கு පුංචි උදාහරණයක් ගමු. ஒரு விவசாயி இருக்கார். අපි කියමු ගොවියෙක් ඉන්නවා. அந்த விவசாயி கிட்ட நிறைய விதைகள் இருக்கு. ඒ ගොවියා ළඟ ගොඩාක් බීජ පැකට් තිබෙනවා. அந்த விதைகள் எல்லாம் எடுத்துட்டு அவர் வந்து ஆல்டர்ல வைக்கிறாரு. එයා ඒ බීජ ඔක්කොම අරගෙන ස්ප්‍රින්ග් ඕල්ටර්. එයා அது අල්තාරේ ஆல்டர் இருக்கும்ல. ගෙදර තියෙන අල්තාරයක් හරි මොනවා හරි තියා කවඩාවක් ඇතුලේ ඒක දානවා. அப்புறம் கொஞ்சம் விதைகள் தராவில வச்சிருக்காரு. ඊට පස්සේ තව පුංචි බීජයක් පැකට් එකක් පොට්ටේ යට තියා ගන්නවා. அதுக்கப்புறம் அவர் நிலத்துல போய் தண்ணி ஊத்துறாரு. තව ඊට පස්සේ එයාගේ ඉඩමට ගිහලා එයා වතුර දානවා. உரம் போடுறாரு. බෝර දානවා. மருந்து போடுறாரு. බේත් දානවා. எல்லாம் பண்றாரு. එයා ඔක්කොම කරනවා. ஆனா கடைசில அறுவடை கிடைக்கும் அழுகாரு. නමුත් අන්තිමට අනේ අස්වැන්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා අඬනවා. யார் தெரியுமா? ඒක කවුද? அது நம்ம தான். ඒ ඔබ මම තමයි ඒ කට්ටිය. நமக்கு அவர் எதெல்லாம் கொடுத்திருக்காரோ அது எல்லாமே விதையின் வடிவத்துல கொடுத்திருக்காரு. අපිට දෙවියන් වහන්සේ මොනවද දීලා තියෙනවා නම් ඒ දීලා තියෙන්නේ බීජයක් ආකාරයෙන්. பைபிள்ல இருக்கிற வசனங்கள் எல்லாம் விதை. වයිකලේ තියෙන සෑම වචනයක්ම බීජයක්. அந்த விதை என்ன செய்யறோம்? ඒ බීජයක් මොනවද කරන්නේ? தராவில வச்சிருக்கோம். අපි කොට්ටේ යට තියා ගන්නයි. ஆல்டர்ல வச்சிருக்கோம். අපි ඒක අල්තාරේ තියා ගන්නවා. அப்புறம் தான் நிறைய ஜெபம் செய்றோம். අපි ඊට පස්සේ ගොඩාක් යාඥා කරනවා. உபவாசம் இருக்கிறோம். අපි නිරාරව ඉන්නවා. ஒண்ணுமே
කටයුතු වෙන්නේ නැහැ. அதுக்கப்புறம் ஏன் எதுவுமே நடக்கல ஆண்டவரே எதுக்கு என்னோட ஜெபத்துக்கு பதிலே கொடுக்கலன்னு அழுறோம். ඊට පස්සේ අනේ ඇයි අපිට පිළිතුරු නැහැනේ ඇයි ආත්මට උත්තර නැහැ කියලා අඬනවා. Praise the Lord. Hallelujah. அந்த விவசாயிக்கு மாம்பழம் வேணும்னா அந்த மாங்கொட்டையை வச்சு விதைக்கணும். අපිට ගොවියෙක් ඉන්නවා නම් අඹ ඕනේ නම් අඹ ඇටේ ඉස්සෙල්ලා බල කරන්න ඕනේ. ஆப்பிள் வேணும்னா அந்த விதையை விதைக்கணும். என்ன வேணும்? ஆப்பிள். ඇපල් ඕනේ නම් ඇපල් ඇටේ බල කරන්න ඕනේ. என்ன கனி வேணுமோ அந்த விதையை எடுத்து விதைக்கணும். அதை விதைச்சு உடனே அடுத்த நாள் பழம் கிடைக்குமா? ඔබට ඕනම දෙයක් ඉස්සෙල්ලා ඒ ඇටේ බල කරන්න ඕනේ. බල කරපුව ගමන්ම එනවාද අස්වෙන්න? ஆனா அந்த விவசாயிக்கு நிச்சயமாக தெரியுமா எந்த விதையை விதைக்கணும் அந்த விதையோட அறுவடை நான் பெற்றுக்கொள்வேன். නමුත් ගොවියා දන්නවා මම වපුරන්නේ මොන බීජයක්ද මට ලැබෙන අස්වෙන්නක් මොකක්ද කියලා ගොවියා හොඳටම දන්නවා. ஆனா என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம விதையை எடுத்துட்டு விதைய பாக்கெட்ல வச்சுக்கிறோம். අපි බීජය අරගෙන බීජය පැකට් සාපි තියා ගන්නවා. கர்த்தர்கிட்ட ஆண்டவரே எனக்கு பதில் கொடுங்க எனக்கு பதில் கொடுங்க. අපි යාඥා කරන ස්වාමීනි පිළිතුරු දෙන්න කියලා. அவர் நான் அவனுக்கு எல்லாமே உதவி படித்து கொடுத்துட்டேன். යේසුස් වහන්සේ කියනවා මම ඔබට දැනටම සියලු දේ බීජයක් ආකාරයෙන් දීලා ඉවරයි. அந்த விதையை எடுத்து விதைத்து அந்த அறுவடை பெற்றுக்கொள்வது உங்களுடைய கடமை. ඔබ බීජය අරගෙන බීජය පැල කරලා ඒක වපුරන එක ඔයාගේ වැඩක්. தேவனுடைய ராஜ்யத்தை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு விதை எப்படி செயல்படும் புரிஞ்சுக்கணும். දේව රාජ්‍ය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න පළමුව බීජයක් කොහොමද වැඩෙන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. ஒரு விதை எப்படி செயல்படணும் புரிஞ்சுக்க முடியல அப்படின்னா தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி செயல்படுது புரிஞ்சுக்க முடியாது. බීජයක් කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැති කෙනාට දේව රාජ්‍ය කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා තේරුම් ගන්න බෑ. உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கெல்லாம் அவர் பதில் கொடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ දැනටම ඔබගේ සියලු යාඥාවට උත්තර දීලා ඉවරයි. ஆனா அது அவர் விதையின் வடிவத்தில் கொடுத்தார். නමුත් ඒක දීලා තියෙන්නේ බීජයක් ආකාරයෙන්. ஆபிரகாம் ஜெபித்தார். ආබ්‍රහම් යාඥා කළා. ஆபிரகாமுக்கு குழந்தை கொடுக்கலையே. ආබ්‍රහම්ට දරුවෝ දුන්නේ නැහැ. வாக்குறுதியை கொடுத்தார். ආබ්‍රහම්ට දුන්නේ අනාගත වාක්‍යයක්. விதையை கொடுத்தார். බීජයක් දුන්නේ. பைபிள்ல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அற்புதத்தை பெற்றுக்கொள்றவங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா බයිබලයේ ඉන්න ආස්තම් ලැබුව හැම දෙනෙක්ම අනම් බැලුවා. அவங்களுக்கு அற்புதத்தை கொடுக்கல. උන්වහන්සේ උන්ට ආස්තම දුන්නේ නැහැ. அவங்களுக்கு விதையை கொடுத்தார். නමුත් උන්වහන්සේ දුන්නේ බීජයක්. வசனத்தை கொடுத்தார். වචනය දුන්නේ. அந்த வசனத்தை அவங்க எடுத்து ඒ වචනය ඕන අරගෙන அந்த விதையை எடுத்து ඒ බීජය අරගෙන அதை விதைத்து ඕන එක වපුරලා அதுக்கப்புறம் தான் அது அறுவடை பெற்றுக்கொண்டாங்க. ඊට පස්සේ තමයි ඒකේ අස්වැන්න උදලා ගත්තේ. நம்மளுடைய வாழ்க்கையும் அப்படிதான். අපේ ජීවිතයත් මේ විදිහටම තමයි. நான் ஜெபிச்சுட்டே இருந்தாலும் අපි ආඥා කර කර හිටියත් எனக்கு பதில் கிடைக்காது. අපිට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. எப்போ ஒரு விதை எப்படி செயல்படுதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறனோ அப்போதான் வசனமும் அதே மாதிரி செயல்படுறதை நான் புரிஞ்சுக்க முடியும். බීජය අපිට කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා ඔබ තේරුම් ගත්තොත් ඒ විදිහට තමයි දේව වචනයක් ඔබ තුල ක්‍රියා කරන්න යන්නේ. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. புரியுதா? තේරුම් ගත්තද? இன்னும் அதிகமா அதை பத்தி நம்ம படிக்கலாம். අපි තව ගොඩාක් ගැඹුරින් මේක බලන්න යනවා. கொஞ்சம் வசனத்தை வாசிங்க யாராவது. මා එකේ අපේ එකේ ඉඳලා අපි කියවමු. නැවත උන්වහන්සේ මූද අතරට උගන්වන්නට පටන් ගත්තේක එකල ඉතා මහත් ජනකායක් රැස් වූ බැවින් උන්වහන්සේ මූදේ ඔරුවකට නැගී වැඩ වූසේක මුළු සමූහයම වෙරළ දිගේ සිටියෝය. தமிழ்ல வாசிங்க. தமிழ்ல அவர் மறுபடியும் கடலோரத்திலே போதனை பண்ண தொடங்கினார். திரளான ஜனங்கள் කොච්චරක් සෙනගාවද? கொஞ்சம் பேர் පොඩ්ඩක් සෙනගාවේ எத்தனை பேர் வந்தாங்க? කොච්චරක් ආවද? திரளான நிறைய பேர் வந்தாங்க. லோகோ. ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்தாங்க. විශාල සෙනගක් ආවා. මහා ජනතාවක් ආවා. ஆனா இயேசு கிறிஸ்துக்கு எத்தனை சீஷர்கள் இருந்தாங்க? යේසුස් වහන්සේට ගෝලෙක් කිදිනේ කීයද? 10,000 10,000 කීයද? 12,000 12,000 කීයද? 20,000 20,000 කීයද? நான் எப்பவுமே யோசித்து பார்க்கறது. මම හැමතිස්සෙම කල්පනා කරන දෙයක් තියෙනවා. இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்து போனதுக்கு அப்புறம் යේසුස් වහන්සේ උත්ථානය වුණාන් පස්සේ அவருடைய மினிஸ்ட்ரி எடுத்து நடத்துறதுக்கு எத்தனாயிரம் பேர் அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ ආගේ සේවය කරන්න කී දෙනෙක් තෝරගත්තාද? ஏன்னா இயேசு கிறிஸ்து போதித்தது எல்லாமே எங்க யூதர்கள். යේසුස් වහන්සේ දේශනා කරේ බොහෝ විට යුදෙවන්ට. ஆனா சீஷர்களோ பிற இனத்தாருக்கும் போய் போதிக்கணும். නමුත් ගෝලයෝ අන්‍ය ජාතිකයන්ට කියලා දේශනා කරන්න තිබුණා. இல்லையா? கிறிஸ்து உயிர்த்ததுக்கு அப்புறம் கிறிஸ்து எல்லாருமே உரியவர். මොකද උත්ථාන වෙච්ච යේසුස් යුදෙවන්ට විතරක් නෙවෙයි ඔක්කොටමයි. அப்போ உலகம் எல்லாம் போய் சுவிசேஷம் நடக்கணும். இயேசு கிறிஸ்துவின் பணி ஒரு இடம் தான். ஆனா சீஷர்களோட பணி உலகம் எங்கும். යේසුස් වහන්සේගේ සේවය එක තැනක තිබුණා. නමුත්
ගෝලයාගේ සේවය බොහෝ තැන්වල තිබුණා. அப்படி இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து எப்படி 12 பேரை தேர்ந்தெடுத்தாரு? 12,000 பேரை தேர்ந்தெடுக்கணுமே. යේසුස් වහන්සේ 12 දෙනෙක් නෙමෙයි තෝරගන්න තිබුණේ. එහෙම වෙනකොට 12,000 විතර තෝරගන්න ඕන. Praise the Lord. இந்த உலகத்துல தான் வெற்றிங்கிறது நம்பர் வச்சு தெரிஞ்சுக்குவாங்க. මේ ලෝකේ තමයි ජයග්‍රහණය වනින්නේ නම්බර්ස් වලින්. எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு வெற்றி. කොච්චරක් ලොකු සෙනඟක් ඉන්නවද ඒ තරමට තමයි එතන ජයග්‍රහණය වනින්නේ. ஆனா அது உண்மை கிடையாது. නමුත් ඒක නෙවෙයි ඇත්ත. தேவனுடைய ராஜ்யம் இதே போல சிறியதிலிருந்து ஆரம்பிக்கும். දේව රාජ්‍යය ඇවිල්ලා බීජයක් වගේ ඉඳලා පුංචි විදියට තමයි පටන් ගන්නේ. அங்க ஆயிரக்கணக்கான பேர் அதை தேடி வந்திருக்கலாம். උනාසව සොයාගෙන දහස් ගණන් ඉන්න ඇති. ஆனா ஆயிரக்கணக்கான பேர் கூட்டத்துல ஒருத்தரா கூட்டத்துல இருந்து வந்துட்டு போறவங்க இருக்காங்க. නමුත් බොහෝ සෙනඟක් ඉන්නේ අතර බොහෝ දෙනෙක් එතන ඇවිල්ලා නැවත ගියා. ஆனா ஒரு சில சீஷர்கள் மட்டும்தான் கிறிஸ்து மாதிரியே வாழ்வோம் தீர்மானம் எடுத்தாங்க. නමුත් ඉතා පුංචි කොටසක් තමයි යේසුස් වහන්සේ වගේ ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතුවා. Praise the Lord. හalleluya. 12 பேர். அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி மீடியா கிடையாது, இன்டர்நெட் கிடையாது, டிவி கிடையாது, ஃளைட் கிடையாது, டிரான்ஸ்போர்ட் கிடையாது. ඒදා මේ කාලේ වගේ ඉන්ටර්නෙට් නෑ, ෆ්ලයිට් නෑ, ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් නෑ, තාක්ෂණය මොකුත්ම නෑ. ஆனா 12 பேர் கிட்டத்தட்ட கிறிஸ்துவுடைய உயிர்ப்புக்கு அப்புறம் 30 வருடங்களுக்குள்ள உலகம் எங்கும் சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சாங்க. නමුත් මේ 12 දෙනා අවුරුදු 30ක ඉඳලා පුංචි කාලයක් ඇතුළත මුළු ලෝකෙම ආක්‍රමණය කළා බීජ වපුරලා ඉවරයි. 12 பேர் குறைஞ்சபட்சம் பாருங்க, முதல்ல இருந்து 12 அதுக்கப்புறம் சில சேர்ந்துட்டாங்க. கொஞ்சம் பேர் மட்டும் 30 வருஷத்துக்குள்ள உலகம் எங்கும் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போக முடியும் அப்படின்னா நம்ம சர்ச் 30 பேர் இருப்பாங்களா? දැන් 12 දෙනෙක් පස්සේ කීප දෙනෙක් තව අලුතෙන් එකතු වුණා. අපි කියමුකෝ දල වශයෙන් 12යි. මේ 12 දෙනාට අවුරුදු 30කින් ලෝකෙට යන්න පුළුවන් නම් අපිට 30 දෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ඉන්නවා 30 දෙනෙක්, ගෝලෝ 30 දෙනෙක් අපිට මෙතන ඉන්නවද? කොච්චර බලපෑමක් එන්න කරන්න පුළුවන්ද එතකොට? நம்ம எப்பவுமே நம்ம கண்டிப்பா பாப்புலேஷன் பார்த்து டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம். අපේ රටේ අපි බලනවා අපේ බෞද්ධය අපි මෙච්චරයි නම් සුළුතරේ. අපේ සංඛ්‍යාවෙන් තමයි අපේ ශක්තිය මනින්නේ. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து பார்க்கல. නමුත් යේසුස් වහන්සේ ඒක බැලුවේ නැහැ. அவர் கொஞ்சம் பேரை தேர்ந்தெடுத்தார். යේසුස් වහන්සේලා පුංචි කණ්ඩායමක් තමයි තෝරගත්තේ. ஆனா அந்த கொஞ்சம் பேரும் உலகம் எங்கும் போய் சுவிசேஷத்தை கொண்டு போகணும். නමුත් ඒ පුංචි කණ්ඩායම මුළු ලෝකෙටම සුභාරංචි අරන් ගියා. அதுவும் எந்த விதமான டெக்னாலஜி இல்லாம. ඒකත් කිසිම තාක්ෂණයක් නැතුව. அப்படின்னா එහෙමනම් இந்த காலத்துல මේ අද කාලේ 12 பேர் பண்ணதை 2 பேர் பண்ணிடலாம். 12 දෙනෙක් කරපු සේවය අද අපිට පුළුවන් දෙන්නේ විතරක් කරන්න. මොකද Praise the Lord. Hallelujah. நான் வந்து இந்தியால மேங்களூர் அப்படிங்கிற இடத்துல டீச் பண்ணேன். මම දවසක් ඉන්දියාවේ බැංගලෝර වල ගියා දේශනා කරන්න. மேங்களூர். மேங்களூர். சேம் ஸ்டேட். கர்நாடகா. அங்க வந்து ஒரு ஆர்கனைசர் இருந்தார். එතන ඉන්දියා සංවිධායකයෙක්. ஃபர்ஸ்ட் டே ஒரு 600 people கூட்டத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ணார். ඒ පළවෙනි දවසේ 600ක් විතර සෙනඟක් එතන එකතු වුණා. செகண்ட் டே 800 ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆர்கனைஸ். දෙවෙනි දවසේ 800ක් විතර ශිෂ්‍යයෝ හිටියා. தேர்ட் டே அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கூட்டத்தை ஆர்கனைஸ் பண்ணார். තුන්වෙනි දවසේ ඒ වගේම ලොකු සංඛ්‍යාවක් හිටියා. நான் பிரதர்கிட்ட பேசினேன். මම ඒ බ්‍රදර්ස් එක්ක කතා කළා. I am not interested in big crowd. මම කිව්වා ඒගොල්ලෝ මේ ලොකු සංඛ්‍යාව ගැන මට ලොකු උනන්දුවක් නැහැ. பெரிய கூட்டமா இருந்தாங்கன்னா ஐ இன்டராக்ட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ண முடியாது. ලොකු සංඛ්‍යාවක් හිටියාම මිනිසුන් දෙක පුද්ගලිකව වෝ වෙන්න බෑ. இயேசு கிறிஸ்து 30 40 பேர் தேர்ந்தெடுக்கல. சிலர் தான் தேர்ந்தெடுத்தார். යේසුස් වහන්සේ තියා 40ක් වගේ ලොකු කණ්ඩායමක් නෙවෙයි පුංචි කණ්ඩායමක් තමයි එයා ළඟ තියාගත්තේ. Praise the Lord. හalleluya. எத்தனை பேர் வராங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. කී දෙනෙක් එනවද කියන එක වැඩක් නැහැ. இயேசு கிறிஸ்து மாதிரியே ஒரு டிசைபிள் யார் தெரியுமா? தான் மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கிறது. To be like just like a master. ශිෂ්‍යයෙක් කියලා කියන්නේ තමගේ ගුරු වගේම ඉන්න කෙනාට. கூட்டத்தில் 2 விதமான கூட்டம் வருவாங்க. අපි ගත්තොත් සභාවක් ඇතුලේ කණ්ඩායම් දෙකක් ඉන්නවා. ஒரு கூட்டம் එක කණ්ඩායමක් நான் சர்ச்சுக்கு வருவேன், මම පල්ලියට එනවා, சுகம் பெறுவேன், මම සුවය ලබනවා, வீட்டுக்கு போயிடுவேன். මම ගෙදර යනවා. பிரச்சனை தெரிஞ்சா நான் உண்டு, என் குடும்பம் உண்டு. After my problem is solved, me and my family, that's it. I don't worry about the next neighbor. මට සුවය ලැබුණාට පස්සේ මට අසල්වාසී ආවෙන් පැනගෙන වැඩක් නැහැ. මමයි මගේ පවුලයි. Hallelujah. எனக்கு எதுக்கு வந்து? මට මොකටද මේ පිස්සුව කියලා කියනවා. என் கணவர் நல்லா இருக்காரா? මගේ ස්වාමියා උඹට ඉන්නවා නම්, என் மனைவி நல்லா இருக்காரா? මගේ බිරිඳ උඹට ඉන්නවා නම්, என் குழந்தை நல்லா இருக்காங்களா? මගේ දරුවෝ උඹට ඉන්නවා නම්, யார் எப்படி கெட்டு போனா எனக்கு என்ன? අනිත් අය මොනවා වුණත් මට කමක් නැහැ. இதான் கூட்டத்துல வரவங்க. මේක තමයි සභාවක් ලොකුවට එන අය. இன்னொரு கூட்டம் இருக்குது. තව කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. அவங்க யார் அப்படின்னா
ඒගොල්ලෝ කවුද? தான் எதை பெற்றுக்கொண்டாங்களோ එයාලා මොනවද ලබා ගත්තේ? அதை உலகமெல்லாம் கொண்டு போய் சேர்க்கிறாங்க. ඒගොල්ලෝ ලෝකේ පුරාවට මේක කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතනවා. அவங்க தான் சீஷர்கள். ඒගොල්ලෝ තමයි ගෝලයෝ. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. හalleluya. நீங்க யாரு? ඔබ කවුද? அது உங்களுக்கே தெரியும். ඒක ඔබ දන්නවද? Hallelujah. හalleluya. Praise the Lord. හalleluya. நான் வந்து சொன்னேன் எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வருது முக்கியம் இல்ல. அந்த கூட்டத்துல எத்தனை பேர் அவருக்கு சீஷர்களா மாற தயாரா இருக்காங்கன்றதுதான் முக்கியம். මිනිස්සු කී දෙනෙක් එනවද කියන එක නෙවෙයි වැදගත්. මිනිස්සු ගොඩක් පස්සේ ගෝලයෝ කී දෙනෙක් පිරිවෙන යනවද කියන එක තමයි වැදගත්ම ප්‍රශ්නේ. ஒரே ஒரு சமாரிய பெண் அந்த ஊருக்கு எல்லாருக்கும் சுவிசேஷம் அறிவிச்சாங்க. එක සමාරිත ස්ත්‍රියකට පුළුවන් වුණා මුළු ගමකටම සුභවාර්තය ප්‍රකාශ කරන්න. எனக்கு ஒரே ஒரு சமாரிய பெண் கிடைச்சா போதும். මට එකම එක සමාරිත ස්ත්‍රියක් ලැබුණත් ඇති. 6 பேர் வந்து ஒண்ணுமே செய்யாம வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஒரு பெண் வந்து உலகமெல்லாம் போய் சுவிசேஷம் அறிவிச்சா போதும். මුළු 10ක කාන්තාව පක්ෂයකට වඩා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා සුභවාර්තය දේශනා කරලා ලෝකේ ගලවගත්තොත් ඒ ඇති. அப்ப நான் சொன்னேன் தயவு செஞ்சு இந்த பெரிய பெரிய மீட்டிங்ல ஆர்கனைஸ் பண்ணாதீங்க. ඒ නිසා කරුණාකරලා ලොකු ලොකු රැස්වීම් කියන්න එපා. ஏன்னா ஜீசஸ் was not behind number game. යේසුස් වහන්සේ මේ සංඛ්‍යාව පිටිපස්සේ සෙල්ලම් කළේ නැහැ. Praise the Lord. හalleluya. ஏன்னா உலகத்தோடைய ராஜ்யமும் தேவனுடைய ராஜ்யமும் வேகமா செயல்படும். මොකද ලෝකයයි ආත්මික ලෝකයයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ දෙවිදියකට. இந்த உலகத்துல வந்து சக்சஸ்ன்றது நம்பர் வச்சிருக்குது. මේ ලෝකයේ සාර්ථකත්වයට ගණන් දෙන්න තියෙනවා. எத்தனை பேர் வந்தாங்க எவ்வளவு பெரிய கூட்டம் எவ்வளவு ஹீலிங் நடக்குது அதை பொறுத்து இருக்குது. කී දෙනෙක් ආවද කොච්චර සෙනගක් හිටියද සුවමින් කොච්චරක් සිද්ධ වුණාද තමයි මේ ලෝකයේ මිනිස්සු කෝදුව. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யத்துல வெற்றின்றது வந்து கணக்கு வச்சு கிடையாது. නමුත් දේව රාජ්‍යයේ ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ නම්බර්ස් වලින් නෙවෙයි කියන්නේ. Praise the Lord. හalleluya. அதனால இயேசு கிறிஸ்து நீ நான் செய்த அதே காரியம் நீ செஞ்சா என்னோட பெரிய காரியம் செய்யணும்னு சொன்னாரு. ඒක තමයි යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ මම කළා සේවයක් ඊට වැඩියෙන් බලවත් ක්‍රියා ඔබ කරනවා කියලා කිව්වා. நீங்க சுகம் பெறுறது முக்கியம் கிடையாது. ඔබ සුවය ලබන එක නෙවෙයි වැදගත්. நீங்க கிறிஸ்துவ மாதிரி மாறுறது முக்கியம். ඔබ යේසුස් වහන්සේ වගේ වෙනස් වෙන එක තමයි වැදගත්. Praise the Lord. හalleluya. 10 பேர் இருந்தா பரவாயில்ல. 12 දෙනෙක් ඉඳියක් කවන්නේ. இயேசு கிறிஸ்துவே 12 பேருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது நான் எதுக்கு 10000 பேருக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? යේසුස් වහන්සේ 12 දෙනෙකුට අවධානය යොමු කරද්දී මොකටද මම 12000කට අවධානය යොමු කරන්නේ? ஹalleluya. හalleluya. அது பிரதர் புரிஞ்சுட்டாரு. ඒ බ්‍රදර් එක තේරුම් ගත්තා. நெக்ஸ்ட் டேல இருந்து 10 பேர் 20 பேர் 30 பேர் 40 பேர் மார்னிங் 7 to 9 12 o'clock வரை பேட்ச் தான் we had the session. ඊට පස්සේ ඒ බ්‍රදර් මොකද කරේ? උදේ 9 ඉඳලා කණ්ඩායම් බෙදුවා. යා 20 දෙනෙක් 30 දෙනෙක් කියලා පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් හදාගෙන රාය 11 12 වෙනකම් පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් වලට අපි අධ්‍යයනය පටන් ගත්තා. ஒவ்வொரு செஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா who want to join the ministry யார் வந்து கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க எனக்கு taking feedback and we focusing on people யார் அதுக்கு thirst அதிகமா இருக்காங்களோ அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் டைம் கூடும்போது அந்த வாஞ்சையா இருக்கவங்க மட்டும் கூப்பிட்டு விசாரிச்சு ட்ரெயின். ඊට පස්සේ අපි පුංචි පුංචි කණ්ඩායම් වල කවුද සේවයට කැමති? කවුද පූර්ණ කාන්තේට කැමති? කවුද දෙවනාස්ස කැප වෙන්න කැමති කියලා අයව අඳුනගෙන ඒ අයව වෙන කොටකට දාලා ඒ අයව තෝරලා බේරලා කතා කරන්න ඉක්වන්නට පටන් ගත්තා. Praise the Lord. ஏன்னா கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் பெருசா ஆரம்பிக்க மாட்டாரு. எல்லாவற்றையும் சிறிய ஒரு வெளியில இருந்து ஒரு சிறிய விஷயத்துல ஆரம்பிப்பாரு. දෙවියන් වහන්සේ කොහොමවත් කිසිම දෙයක් ලොකුවට පටන් ගන්නෙ නෑ. හැම දෙයක්ම දෙවියන් වහන්සේ පටන් ගන්නේ පුංචියට. Hallelujah. හalleluya. The kingdom of God works exactly different than the kingdom of this world. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයයි මේ ලෝකේ රාජ්‍යයයි ආත්පස්සීම එකිනෙකට වෙනස්. இந்த உலகத்துல வந்து recruitment system, when there is a recruitment system, they select the best. අපි කාවාරි අතුල් කර ගන්න ඕනේ. වැඩකට රස්සාවට අතුල් කර ගන්න ඕනේ නම් අපි ක්වොලිෆයිඩ් උත්තර ක්වොලිෆිකේෂන් තියෙන කෙනාව තමයි ගන්න. 10 பேர் நம்ம அந்த பெஸ்டா நம்ம चूஸ் பண்ணணும். 10 දෙනෙක් ඉන්ටර්විව් එකට ඉන්න යන හොඳම කෙනාව තමයි තෝරගන්නේ. God also has a recruitment system. ඔබටත් එවැනි අතුල් කිරීමේ process එකක් තියෙනවා. அவர் 10 பேர் கண்ண 10 பேர் அந்த பெஸ்டா செலக்ட் பண்ணுவார். යාළුවා. When God chooses, He will choose the weak, He will choose the weakest, He will choose the foolish, He will choose the sinner, He will choose the least one. යේසුස් වහන්සේගේ පැත්ත අනිත් පැත්ත. යේසුස් වහන්සේ 10 දෙනෙක් හිටියා නම් එයා තෝරගන්නේ දුර්වලම කෙනා, මෝඩම කෙනා, තාමත්ම බෙලහීනම කෙනාව තමයි තෝරගන්නේ. I don't say no, the scripture says. මම නෙමෙයි මේක කියන්නේ දේව වචනේ තමයි ඒක කියන්නේ. Praise the Lord. தேவனுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்தின் ராஜ்யமா செயல்படாது. දේව රාජ්‍ය මේ ලෝකයේ තියෙන රාජ්‍ය වගේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. தேவனுடைய ராஜ்யம் முற்றிலும் வேறமாய் செயல்படும். දේව රාජ්‍යයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ආත්මසම වෙනස් විදියට. ஆனா நிறைய பேர் இந்த உலகத்தோட ராஜ்யத்துல இருக்கிற மாதிரியே தேவனுடைய ராஜ்யத்துல இருக்க முயற்சி பண்றாங்க. ගොඩාක් අය දේව රාජ්‍යයේ මේ පොළවේ ඉන්න විදියටම ජීවත් වෙන්න කැමති දේව රාජ්‍යය. தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி ஒரு விதை செயல்படுமோ அப்படி செயல்படும். எல்லாமே சிறியதுல இருந்து ஆரம்பிக்கும். දේව රාජ්‍ය බීජ කම්කාරයි. බීජ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? මේ විදියට තමයි දේව රාජ්‍ය වැඩ කරන්නේ.
Hallelujah. Hallelujah. சரி தொடர்ந்து வாசிங்க. කියවන්න කෙලින් දිගටම அவர் கடல் அருகில் நின்று ஒரு படகில் ஏறி ஜனங்கள் எல்லோரும் கடற்கரையில் நின்றார்கள். அவர் அநேக விஷயங்களை உவமைகளாக அவர்களுக்கு போதித்தார். அப்போ எல்லாவற்றையும் அவர் எப்படி போதித்தாரா? உவமைகளின் வழியாக போதித்தார். දැන් යේසුස් වහන්සේ එතන රැස් වෙච්ච සෙනඟට කතා කරපු භාෂාව මොකද්ද? උපමාවකි. Praise the Lord. Okay. உவமை என்னது? What is a parable? උපමාව කියන්නේ මොකක්ද? இங்கே பாருங்க. வாசிக்கிறீங்களா? இங்கே பாருங்க. උපමාව කියන්නේ මොකක්ද? කවුරුද දන්නේ? யாரோ அவரு இருக்கா? මරකෝ A parable always has a mystery in it. සාමාන්‍ය උපමාවක් ඇතුලේ අභිරහසක් තිබෙනවා. සෑම උපමාවක්. It is always a mystery. උපමාව යන අභිරහසක්. அது ஒரு மறைபொருள். එයා නොපෙනෙන දෙයක්. அந்த மறைபொருளை என்னுடைய மூளையினால என்னுடைய அறிவினால இன்டெலிஜென்ஸால புரிஞ்சுக்க முடியாது. ඒ උපමාවේ අර්ථය ඔබගේ බුද්ධියෙන් ඔබගේ දැනුමෙන් තෝරගෙන ගන්න බෑ. அந்த மறைபொருளை பசுத்த ஆவியானவர் வெளிப்படுத்தினா மட்டும்தான் அதை புரிஞ்சுக்க முடியும். උපමාවක අර්ථය සුදාත්මන වාක්‍යය ඔබට එළිදරව් කළොත් පමණයි ඒක එළිදරව් කරන්න පුළුවන්. இந்த மறைபொருளை எல்லாருக்கும் வெளிப்படுத்துவாரா? මේ අභිරහස හැමෝටම දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරනවද? උපමාවේ අර්ථය හැමෝටම දෙවියන් වහන්සේ එළිදරව් කරනවද? அப்ப யாருக்கு வெளிப்படுத்துவார்? එහෙනම් කාටද එළිදරව් කරන්නේ? Those who honor God. No. කාටද එළිදරව් කරන්නේ කියලා කියන්නේ? Those who know Christ. No. බයිබලේ තියෙනවා ඔකට ඇස්සල්ලා බයිබලේ කියවොත් තියෙනවා උත්තරේ. කාටද එළිදරව් කරන්නේ? For the disciples. Eliyahu, those who are out, he is telling it will be revealed. Those who don't come to church. To whom is the mystery revealed to? දැන් කාටද උදා මේ එළිදරව් වෙන්නේ? Those who search God. No, I didn't give. පරීක්ෂා කරන අයද? Those who came to God. I didn't follow. Parisoro, the Sadducees, Pharisees, for them. For them only spoken. I will take a separate class for that. Okay. You want me to teach on Pharisees? Next session. Bible නෙවෙයි. Okay. The answer is there. Can you read? මේ බයිබලේ කියවන්නකෝ. මේ බයිබලේ අපි You කියන්න. already not know? Yes. That's why you are shocked. I know why you are shocked. Yes. මම දැන් Last කියන්න. week I got them when they are answering. මම දැන් සති තුනකට කලින් මම මේ කිව්වා මම කුඹ වෙනවා ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. ලොකු සංඛ්‍යාවක් ඊට පස්සේ පොඩි සංඛ්‍යාවක් ඊට පස්සේ අයියා අපිට මේක තේරුම් කරලා දෙන්න කියලා අහනවා. තේරුම් කරලා දෙන්න කියවම අන්න උත්තරයක් කියනවා. සති තුනකට කලින් දේශනා කළා. Giving some fire. Yeah, okay. Read. Sister? එතන වසන තුනකට. ඉතින් ඉවත් දෙන්න. Everyone asking you are right. மார்க் 4ல இருந்து வாசிச்சீங்களா? எங்க வரை வாசிச்சீங்க? ஒரு திரளான ஜனங்கள் அவர் அநேக விஷயங்களை உவமைகளாக அவர்களுக்கு போதித்தார். போதிக்கிற பொழுது அவர்களுக்கு சொன்னது ஓகே. ஃபுல்லா வாசிங்க.
වහන්සේලාගේ උපමාවේ කතන්දරේ කියලා උන්වහන්සේ තනිවම සිටියේදී அவர் தனித்திருக்கும்போது பன்னிருவரு போல எத்தனை பேர் இருந்தாங்க அந்த கூட்டத்துல? දැන් රැස්වීමේ ආරම්භයේදී ඉන්නේ කීයද? ගොඩාක් දෙනෙක් හිටියා. 12 பேரா? හරිද? எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருந்தாங்களா? ගණන් කරන්න පුළුවන් සංඛ්‍යාවක් හිටියද? இருந்தாங்க இல்லையா? இருந்தாங்க. கூட்டத்துல I'm asking in the meeting when he was preaching, how many people were there? නම්බර්. කී දෙනෙක් හිටියද? නම්බර් කරන්න පුළුවන්ද? මහා සමූහය. ஆனா அவர் தனிமையா இருக்கும்போது எத்தனை பேர் இருந்தாங்க? නමුත් තනිව ඉන්නකොට කී දෙනෙක් ආවද? 12 දෙනා ප්ලස් 12 பேருக்கு கூட சேர்ந்து சிலர். அதுக்கப்புறம் வாசிங்க. පොඩි කණ්ඩායම. 12 දෙනා සමග පොඩි කණ්ඩායම. அந்த கொஞ்ச பேர் வந்து அந்த உவமைக்கு விளக்கத்தை கேட்டார்கள். அவங்க யாரோ ப்ளீஸ் பண்றாங்க. சிஸ்டர் நீங்க இது ப்ளீஸ் பண்றீங்களா? මොනවාරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියන්න. ஓகே ஓகே. அப்புறம் அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு දැන් උන්වහන්සේ කියනවා තනියම සිද්ධාවෙන පදය. උන්වහන්සේ තනියම සිටියේදී 12 දෙනා සමග උන්වහන්සේ පිළිවෙලා සිටි අය උපමා ගැන උන්වහන්සේගෙන් ඇසූසේක. උන්වහන්සේ උත්තර දෙමින් මෙසේ වදාළසේක දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය පිළිබඳව අභිලාෂ ඔබට දන්වා දී ඇත. ඒ පිටස සිටින අයට සියල්ලක්ම උපමාවකින් දක්වනු ලැබේ. மற்றவங்க எல்லாருக்குமே அது வெறும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்துருக்கலாம். දහසක් වූ සෙනඟක් එතන හිටියා. கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் எல்லாமே ஒரு மறைபொருள். දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ උපමාව ඒ බොහෝ ජනතාවට පරිකර උපමාවක් පමණයි. புத்திசாலியா இருக்கனால அதுல இருக்கிற அர்த்தத்தை புரிஞ்சுக்க முடியாது. එතන ඉන්නේ යා වෙන්න පුළුවන් උගත් අය. ඒ උගත් අයටත් ඒක උපමාවක් පමණයි. நீங்க நிறைய லிட்ரேச்சர் படிச்சிருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு மொழிகள் தெரிஞ்சிருக்கலாம், உங்களுக்கு நீங்க புத்திசாலியா இருக்கலாம். ஆனா பைபிள் இருக்கிற ரகசியம் உங்களுக்கு தெரியாது. නමුත් එතන හිටපු ගොඩක් වෙනක ඉන්ටෙලෙක්චුවල් බුද්ධිමත් අය වෙන්න පුළුවන්. ආචාර්යවරු වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ උපමාවේ අර්ථය ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ. Praise the Lord. ஒரு உவமை என்பது ஒரு மறைபொருள். அந்த மறைபொருளை பரிசுத்தரானவர் கர்த்தரே வெளிப்படுத்தா மட்டும்தான் யாரும் புரிஞ்சுக்க முடியும். උපමාවේ අර්ථය සුදාතන වහන්සේ විසින් ඔබට කිව්වොත් පමණමයි ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. இந்த மறைபொருள் எல்லாருக்குமே விளக்கப்படாது. මේක හැමෝටම තේරුම් ගන්න බෑ. அதுல ஆயிரக்கணக்கான பேர் வந்திருந்தாலும் அதுல 12 பேரோட சேர்ந்து சிலர் மட்டும்தான் அவர் தனிமையாக தனித்திருக்கும் பொழுது அவர்கிட்ட போய் அந்த ஊமைக்கு விளக்கம் கேட்டார். එතන හිටියා ගොඩාක් දහසක් වූ කට්ටියක් හිටියා. නමුත් 12 දෙනෙක් සමග තව පුංචි කණ්ඩායමක් පමණයි ගිහිල්ලා ස්වාමිනී මේ උපමාව අපිට තේරුන්නේ නැහැ. අපිට මේකේ තේරුම කියලා දෙන්න කියලා කියන්නේ හිටියේ. நிறைய பேர் நீங்க வந்திருக்கலாம். අද මෙතන ගොඩාක් අය ඉන්න පුළුවන්. எல்லாரும் ஒரே வார்த்தை தான் கேட்குறீங்க. හැමෝම එකම වචනේ තමයි ආන්නේ. ஆனா நீங்க எல்லாருமே ஒரே விதமான ஒரு அறுவடை பெற்றுக்கொள்ள மாட்டீங்க. නමුත් මේ ඔක්කොමලා එකම අස්වැන්න ලබා ගන්නේ නැහැ. நீங்க கேட்கிற வார்த்தைகள் வார்த்தைகளா தான் இருக்கும். ඔබට ඇයෙන වචන උදේ වචන පමණමයි වෙන්න යන්නේ. அந்த வார்த்தைகளுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது. ඔබගේ ඒ වචනේ ඔබගේ ජීවිතේ වෙනසක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. உங்களை யாரு தனிமையாக அவரோட நேரம் செலவு பண்றீங்களோ ඔබගෙන් කවුරු හරි පුද්ගලිකව තනිව යේසුස් එක්ක කාලය ගත කරන්න යනවාද? அந்த கூட்டத்துல நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க. එතන ගොඩාක් සෙනඟ හිටියා. நிறைய பேர் வந்து இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஆண்டவருக்கு தெரிஞ்சு சொல்லிருப்பாங்க. යේසුනි ඔබ වහන්සේ මට යාඥා කරන්න උගන්වන්න කියලා කියන්නේ නැති. இயேசு கிறிஸ்து கர்த்தரை தெரிஞ்சிருப்பாரு. යේසුස් වහන්සේ අතදිග යන්න යාඥා කරන්නත් නැති. ஒருவேளை அவங்க சுகமும் பெற்றிருக்கலாம். ඒගොල්ලෝ සුවය ලබන්නත් නැති. ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கை மாறி இருக்காது. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිත වෙනස් වුණේ නැහැ. சுகம் பெற்றதுனால அவங்களோட வாழ்க்கை மாறாது. කෙනෙක් සුවය ලැබුව පළියට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Praise the Lord. நீங்க சுகத்தை பெற்றுக்கொண்டுமே நீங்க அவருடைய உறவு இல்லைன்னா உங்க ரிலேஷன்ஷிப் இல்லைன்னா அந்த மறைபொருளை நீங்க புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நீங்க பெற்ற சுகத்தையும் நீங்க இழந்துருவீங்க. ඔබ සුවය ලබලා තිබුණත් යේසුස් වහන්සේගේ අභිලාෂ වචනේ අර්ථය ඔබ ළඟ නැතිනම් ඔබ ලබපු සුවය ඔබ නැති කර ගන්නවා. Praise the Lord. ஆனா இங்க எத்தனை பேர் தனிமையா
தனிமையாக அவரோடு உட்கார்ந்து அந்த வார்த்தை எடுத்து எனக்கு இந்த மறைபொருளை கற்றுக் கொடுங்க அப்படின்னு அந்த வார்த்தை யார் படிக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த மறைபொருள் அந்த ரகசியம் கொடுக்கப்படும். කවුරු හරි උතුමාවක් අරගෙන වචනය අරගෙන ස්වාමිනී මට මේකේ අර්ථය කියලා දෙන්න මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මට මේකේ අභිලාෂ එළිදරව් කරන්න කියලා යාඥා කරන කෙනාට පමණමයි ඔබට ඒ වචනේ අර්ථය ලැබෙන්නේ. சில சொல்லுவாங்க ஏன் why God is blessing only these people, why is God using only them, why is that they having everything அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அநேக பேர். there is no partiality. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் partiality பாகுபாடே கிடையாது. දෙවියන් අපි අහනවා අන්න අරයට විතර මොකද විශේෂ සැලකිලි මෙයාට මොකද සැලකිලි අරයට මොකද කියලා අහනවා. දෙවියන් වහන්සේ කිසිම කෙනෙකුට පක්ෂග්‍රාහී නැහැ. நீங்க ஸ்பெஷலோ இல்ல அவங்க ஸ்பெஷலோ கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේ මේ කෙනෙක්ව විශේෂ අරයා විශේෂයි කියලා කියන්නේ නැහැ. ஆனா யார் ஒருவர் தனிமையாக உட்கார்ந்து அந்த வார்த்தையோட நேரம் செலவு பண்ணி அவர்கிட்ட இந்த மறைபொருளை ரகசியங்களை கேட்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் இருக்கிறவங்கள புத்திசாலிகளை புரியாதது கூட அந்த மறைபொருளை அவர் அவங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும். යේසුස් වහන්සේලාට කියලා දනගාලා ස්වාමීනි මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මට මේක කියලා දෙන්න මේකේ අර්ථය මෙහෙමයි කියලා ඉල්ලන කෙනාට පමණයි යේසුස් වහන්සේ ඒ අර්ථය කියලා දෙන්නේ. கிறிஸ்துவுடைய சீஷன்ல ரொம்ப சாதாரணமானவர். යේසුස් වහන්සේගේ ගෝලයේ ඔක්කොම ඉන්න සාමාන්‍ය පන්ති ආපු කට්ටියක්. பேதுரு ஒரு மீன் பிடிக்கிறாரு. පේතුරු මාළු අල්ලන්නේ. அவங்க பெரிய ஸ்காலர்லாம் கிடையாது. එයා they are not a big scholar. ඒගොල්ලෝ විශේෂ ආචාර්යවරු නෙවෙයි. அவங்களுக்கு ஒண்ணும் தெரியாது. ඒගොල්ලන්ට මොකුත්ම දන්නේ නැහැ. அவங்க தெரியுதுன்னா மீன் பிடிக்கிறதா. ඒගොල්ලන්ට දන්නේ මාළු අල්ලන්න විතරයි. Praise the Lord. ஆனா அவங்க இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் முதல்ல பேதுரு அவர் வசனத்தை போதிக்கும் பொழுது 3000 பேர் நடந்தாங்க. නමුත් පේතුරු උත්තාන වෙච්ච යේසුස් වහන්සේට පස්සේ පේතුරු එක දේශනාවක් කළේ 3000ක් ගැලවුණා. Praise the Lord. Hallelujah. ஆனா ஒரு படிச்ச ஒரு மேதாவி ஒரு ஸ்காலரால பண்ண முடியாது. නමුත් උගතෙක් බුද්ධිමතෙක් ආචාර්යවරයෙකුට ඒ සිද්ධිය කරන්න බෑ. உங்களுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருக்கு, எவ்வளவு பைபிள்ல வசனம் மனப்பாடமா தெரியுதுன்றது முக்கியம் கிடையாது. ඔබට බයිබලයේ දැනුම කොච්චරක් තියෙනවද? බයිබල් පද කීයක් ඔයාලට කටපාඩම්ද කියන එක මත නෙවෙයි ඔයාගේ වැඩ තීරණය වෙන්නේ. ஆனா யாரு ஒருவர் அவரை தனிமையாக நேரம் செலவு பண்றாங்க. කවුරු හරි කෙනෙක් යේසුස් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලිකව කාලය ගත කරනවා නම් இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா பகல் நேரத்துல போய் அவர் அற்புத போதிப்பாரு, அற்புதங்களை செய்வார். යේසුස් වහන්සේ දවල් කාලේ ගිහිලා ගොඩ ආස්කම් කරනවා. இரவு நேரத்துல அவர் தன்னுடைய தகப்பனோட நேரம் செலவு பண்றார். නමුත් රෑ ගිහිලා තාත්තත් එක්ක දනින් ඉඳලා කාලය ගත කරනවා. பைபிள்ல ஒவ்வொருத்தருடைய வாழ்க்கையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா the great man of God, they had a personal intimate relationship with God. බයිබලයේ ඉන්න ප්‍රධාන චරිත ඔක්කොම ආව බැලුවොත් ඕන් තනිතම ඒවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලිකව කාලය ගත කරපු අය. அவங்க தனிமையாக யாரும் இல்லாத நேரத்துல எல்லாரும் தூங்குறதுக்கு அப்புறம் எல்லாரும் அவங்க வேலையை பார்க்கும்போது the great man of God என்ன செய்வாங்க, தனிமையாக அவரோட உட்கார்ந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க ஆண்டவரே, எனக்கு தெரியும் ஆண்டவரே, எனக்கு இதை மறைபொருள் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஆண்டவரே, அப்படி தனிமையாக அவர் நேரம் செலவு பண்ணாங்க. දැන් බයිබලයේ ඉන්න ප්‍රධාන චරිත ඔක්කොම මොනවාරි දෙයක් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වොත් අනිත් අය ආවලා යනවා. නමුත් ඒ මිනිස්සු අනේ ස්වාමීනි මට මේක කියලා දෙන්න මොනවද ඔබ කිව්වේ? මේක අර්ථය මොකද්ද? මේක තේරුම මොකද්ද? පොරවදිනවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක ඒ එළිදරව්ව ලැබෙනකම්. இஸ்ரேல் நாட்டு மக்கள் ඊශ්‍රායල් රටේ ජනතාව நிறைய அற்புதங்களை பார்த்தாங்க. බොහෝ ආස්කම් දැක්කා. வானத்துல இருந்து மன்னா வந்ததை பார்த்தாங்க, பாறையில் தண்ணி வந்ததை பார்த்தாங்க, செங்கல் இருட்டாக பிரிச்சதை பார்த்தாங்க. රත මුද ලැබෙනවා දැක්කා, ආසි මන්න වැටෙනවා දැක්කා, පර්වත විතර ජලය එනවා දැක්කා, බලවන්ත ආස්කම් ඊශ්‍රායල් දෙනක දැක්කා. ஆனா கர்த்தர் அவங்க கொடுத்த தேசத்துக்குள்ள அவங்க போக முடியல. නමුත් ඒ කාටවත් පොරොන්දු දේශය ඇතුළට යන්න බැරුව ගියා. ஆனா யோசுவாவும் காலேபும் போவாங்க. නමුත් යෝෂුවා සහ කාලෙබ් එතනට ගියා. ஏன்னா யோசுவா எப்படின்னா எல்லோரும் தூங்கினதுக்கு அப்புறம் அவர் அந்த கூடாரத்தை வாசல் இருந்து கர்த்தருடைய குரலை கேட்கணும், அவருடைய குரலுக்காக தனிமையாக அவர் நேரம் செலவு. යෝෂුවා මොකද කරේ? කුඩාරම ඇතුළට ගියන් පස්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ හඬ මට තනිව ඇසෙන්න ඕනේ කියන චේතනාවෙන් යෝෂුවා දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලිකව කාලය ගත කළා. அதனாலதான் யோசுவாவை மோசேசுக்கு அப்புறம் கர்த்தர் தலைவராக தேர்ந்தெடுத்தார். ඒ නිසා තමයි මෝසෙස්ට පස්සේ නායකත්වයේ යෝෂුවාව දෙවියන් වහන්සේ පත් කරගත්තේ. மோசேக்கு யோசுவா 1:8 பார்த்தீங்கன்னா இரவும் பகலும் என்னுடைய வார்த்தையை தியானி, அதன் கூறின்படியெல்லாம் நீ செயல்படு, அப்பொழுது நீ வெற்றிகரமாக இருப்பான்னு சொல்றாரு. යෝෂුවා 1:8 කියනවා රාජ දවල්ද ඔබ දේව වචනේ මෙනෙහි කරන්න, එය දකුණට වමනට යන්න එපා, ඔබ යන යන එය සඵලත්වයේ රහසක් බවට දෙවියන් වහන්සේ අනකලා. நீங்க எல்லா கூட்டத்துக்கு வரீங்க, எத்தனை பேர் மீட்டிங் போறீங்கன்றது முக்கியம் ඔබ கிடையாது. කොච්චරක් දේව පාවකට දෙවියන් වහන්සේ පල්ලියට යනවාද, රැස්වීම කොච්චරකට යනවාද කියන එක නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට වැදගත්. எத்தனை பேர் அவருடைய பிரசனத்தில் அமர்ந்திருந்து அந்த வார்த்தையை படிக்கிறீங்க? எத்தனை பேர் இந்த மீட்டிங் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் எத்தனை பேர் இந்த வசனத்தை எடுத்து போய் அந்த வசனங்களை போய் ஆண்டவரே எனக்கு புரியல, எனக்கு கற்றுக் கொடுங்க, அந்த வார்த்தைகளை யார் தியானிக்கிறீங்க? யார் ஒருவர் தனிமையாக நேரம் செலவு பண்றீங்களோ உங்களுக்கு மட்டும்தான் மறைபொருள் ரகசியம் வெளிப்படுத்தப்படும்.
කවුරු හරි මේ අද දවසේ රැස්වීමේ මේ දේශනාව අහලා ගෙදර ගිහිල්ලා යාඥා කරලා ස්වාමිනී මට ඔබ වහන්සේ උගන්වන්න, අවිරහස් උගන්වන්න, රහස් උගන්වන්න, මේ වචනේ තේරුම උගන්වන්න, මට මේක කතා කරන්න ඕනේ, ඔබ වහන්සේ මට පුද්ගලිකව කතා කරන්න කියලා කියන්නේ යන්නේ කවුද? ඒ කෙනාට තමයි ස්වාමීන් වහන්සේගේ විතරව ලැබෙන්න කියන්නේ. ஹalleluya. நான் கூட்டத்தோட கூட்டமா வந்து எனக்கு சொகம் கிடைச்சா போதும், எனக்கு என் பதில் ஜெபத்துக்கு பதில் கிடைச்சா போதும்னா உங்களுக்கு இந்த மறை போட்டு ரகசியம் விளங்கும். ඔබට ඇවිල්ලා මට මේ සුවේ විතරක් ලැබුණත් ඇති, මට දැන් මේ මට මේ පිළිතුරු විතරක් ලැබුණත් ඇති, ඊට පස්සේ මම යනවා යන්න කියලා කියන කෙනාට ඔය අභිරහස ලැබෙන්නේ නැහැ. நான் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா, 2 விதமான பேர் கூட்டத்துல. ஒண்ணு வருவாங்க, சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளாம போயிடுவாங்க. நான் உண்டு, என் குடும்பம் உண்டு. இன்னொன்னு வருவாங்க, கிறிஸ்துவை போல தானே மாற்றிக்கொள்வாங்க. කණ්ඩායම් දෙකයි. එක්කෙනෙක් මම එනවා සුවේ ලබනවා, මගේ නෝනා, මගේ පවුල, මගේ දරුවෝ තමයි. ඒ එක කණ්ඩායම. දෙවෙනි කණ්ඩායම නෑ. මම ස්වාමීන් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලිකව සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ දෙවෙනි කණ්ඩායම. நீங்க யார் அந்த கூட்டத்துல? ඔබ මේ කණ්ඩායම් දෙකේ මොන කණ්ඩායමකටද කියලා ඔබම තමයි තීරණය කරගන්න. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவேளை ஆயிரக்கணக்கான பேரை பார்த்திருக்கலாம். යේසුස් වහන්සේ දසදහස් ගණන් සෙනගව දැක්කා. அவரை வந்து வெற்றியாக பார்க்கல. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ එය ජයග්‍රහණයක් ලෙස දැක්කේ නැහැ. எப்போ அந்த 12 பேர் தனிமையாக உட்கார்ந்து அந்த வார்த்தைக்கு மறைக்கும் ரகசியத்தை கேட்டாங்களோ அப்படின்னா அவர் நிச்சயமாக வெற்றி பெறுவார். යේසුස් වහන්සේ 12 දෙනෙක් ඇවිදින් කුංචි කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ස්වාමීනි මේක අපිට කියලා දෙන්න කියලා කිව්වද? එදා තමයි යේසුස් වහන්සේ වැඩිම සතුටු වුණේ. ஹalleluya. හalleluya. praise the Lord. හalleluya. புரியுதா? ரகசியம் யாரும் வெளிப்படுத்தப்படுது? දැන් කාටද රහස් තේරු එලිදරව් වෙන කාටද රහස්? රහස් එක්තරා වෙන්නේ කාටද? දෙවියන් වහන්සේගේ පාමුල அவருக்கு என்ன ஆன்சர்? Yes. It's very simple. Yes. Praise God. Okay. Can you continue? தொடர்ந்து வாசிங்க. அவர்கள் குணப்படாதபடிக்கும் பாவங்கள் அவர்களுக்கு மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும் அவர்கள் கண்டும் காணாதவர்களாகவும் கேட்டும் உணராதவர்களாகவும் இருக்கும்படி இப்படி சொல்லப்படுகிறது. அப்படின்னு அர்த்தம், நான் அவங்க செவி கொடுத்து கேட்காதனாலும் அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கல. உண்மையை புரிஞ்சுக்கும் போது என்ன ஆகும்? My people are destroyed because of lack of knowledge. அந்த சத்தியத்தை அறிந்து வரும்போது எனக்கு என்ன ஏற்படும்? அழிவு ஏற்படும். එසේ වන්නේ දැක දැක නොදක්නා පිරිසක් අස අසත් වටහා නොගන්නා පිරිසක් මන්ද යම්මේකින් එසේ වූවොත් ඕ දෙවියන් වහන්සේ වෙත හැරි තමාව ලබන්න පුළුවන් වෙන නිසාය. දැන් සමහර අය පණිවිඩය ආනවා, අසනවා, දකින්නවා, සුවවීම ආස්කම් දකින්නවා. ඒ වුණාට දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක පුද්ගලික සම්බන්ධකම් නැහැ. උපමාව විතරක් කාලේ යන කෙනාගේ තත්ත්වය තමයි ආනවා, ඇයෙනවා, දකින්නවා. නමුත් ඉතින් යාට යට කතාවක් නැහැ. 13 වචන 13 වෙනි වචනේ அவர்களை நோக்கி இந்த உவமைகளை நீங்கள் அறியவில்லையா? அறியாவிட்டால் மற்ற உவமைகளை எல்லாம் இப்படி அறிவீர்கள். Praise the Lord. You can continue. I will tell you. Praise the Lord. Because I just want is only 8:10. I didn't even start. Okay. So, அப்ப இயேசு என்ன சொல்றாரு? இந்த உவமையை நீங்கள் புரிந்துக்கல அப்படின்னா வேற எந்த உவமையையும் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. දෙවන මාස කියනවා මේ උපමාව ඔබ තේරුම් ගත්තේ නැතිනම් වෙන කිසිම උපමාවක් ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ. Praise the Lord. இது என்ன உவமை? මොන උපමාවද මේ කියන්නේ? මොන උපමාවද මේ කියන්නේ? விதைக்காக விதையும். වපරාණගේ උපමාව තේරුම් ගත්ත නැති කෙනාට බයිබලයේ තියෙන කිසිම උපමාවක් තේරුම් ගන්න බැහැ. இந்த உவமையை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா வேற எந்த உவமையும் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. යේසුස් වහන්සේ කියනවා වපරාණගේ උපමාව තේරුම් ගන්න බැරි කෙනාට බයිබලයේ කිසිම උපමාවක් තේරුම් ගන්න බැහැ. Because the whole kingdom works on this principle. මාක්නිසාද සම්පූර්ණ දේව රාජ්‍ය වැඩ කරන්නේ මෙන්න මේ උපමාව මත. Praise the Lord. Okay. In the beginning, when God created the world, ආරම්භයේ දෙවනක්සේ ලෝකේ මවනකොට உலகத்தை படைச்சாரு, உலகத்துல மிருகங்களை படைத்தார், பறவைகளை படைத்தார், மரங்கள் செடிகள் எல்லாவற்றையும் படைத்தார். දෙවනාසේ ගස් කොළ පරවියන් පක්ෂීන් ඔක්කොම මැව්වා. 7 நாள் எல்லாவற்றையும் படைத்து முடித்தார். දෙවනාසේ සියල්ල මැව්වා. என்னைக்காவது காலையில் எழுந்து இன்று ஆண்டவர் புதுசா ஒரு மிருகத்தை படைச்சிருக்காரு பார்ப்போமா? දැන් ඔබ දොර ඇරලා ඔබ පාරේ ගියන් පස්සේ ආනේ අමුතු සතෙක් ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා ඔබ දැකලා තියෙනවද? තව මොනාරේ අලුත් දෙයක් වෙලා තියෙනවද? இன்னைக்கு ஒரு புதுசா ஒரு செடி உண்டாக்கிருக்காரு பார்ப்போமா? අද ඔයා කවදාකවත් නැති
ගහක් ඔය අලුතෙන් දැකලා තියෙනවද නැවෙනවා? எல்லாவற்றையும் ஒரே ஒரு இதுல படைச்சார். දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙනකොට මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය ඔක්කොම අවලා ඉවරයි. ஆனா எல்லாவற்றுக்குள்ள என்ன இருந்தது? விதை இருந்தது. හැම පැවිල්ලක් යටතේම හැම ගහකටම බීජයක් තිබුණා. Praise the Lord. Hallelujah. எப்போது ஆக்சிஜன் பத்தல நினைச்சுக்கோங்க. කවදාද ඔක්සිජන් වදිනවා කියලා දැනලා තියෙනවද? எல்லாமே முதல்ல அவர் உண்டாக்கிட்டார். දෙවියන් වහන්සේ පළමුව මේ ලෝකෙට අවශ්‍ය දේ අදලා ඉවරයි. දීලා ඉවරයි. அவர் மனிதர்களையும் மிருகங்களையும் மரங்களையும் செடிகளையும் எல்லாவற்றையுமே அதற்குள்ள விதையோடு படைத்தார். දෙවියන් වහන්සේ සත්තු වෙන්න පුළුවන්, දස්කොළන් වෙන්න පුළුවන්, සබාධර්මයෙන් වෙන්න පුළුවන් හැම දෙයක්ම බීජයක් එක්කම අවලා ඉවරයි. Praise the Lord. Hallelujah. හalleluya. அப்போ அவர் எல்லாமே அவருடைய எல்லா சிஸ்டமுமே அந்த விதையின் படி தான் இருக்கு. දෙවියන් වහන්සේගේ හැම සිස්ටම් එකක්ම බීජයක් ආකාරයෙන් තමයි වැඩ කරන්නේ. Hallelujah. Okay. பழைய ஏற்பாடுல ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் පරණ කිවිසුමේ யாராவது கர்த்தரை அப்பா கொடுத்தாங்களா? පරණ කිවිසුමේ දෙවියන් වහන්සේ කවුරුත් තාත්තා කියලා අඬ ගැහුවද? පරණ කිවිසුමේ තාත්තා කියලා දෙවියන් වහන්සේ අඬ ගැහුවද කවුරු හරි? Everybody is thinking. I don't know. Nobody has called him father. කවුරුත් කතා කරලා නෑ තාත්තා කියලා. They only called him Lord. හැමෝම කතා කරලා තියෙන්නේ ස්වාමීනි කියලා. என்னுடைய ஆண்டவரே, நான் உடைய அடியே, நான் உன்னுடைய வேலைக்காரன் அப்படி சொன்னேன். ස්වාමීනි මම ඔබගේ සේවකයෙක්, මම ඔබගේ වහල්ලෙක් කියලා තමයි කතා කරලා තියෙන්නේ. பழைய ஏற்பாடு. පරණ කිවිසුමේ ஏன்னா யாராலையும் அவரை தகப்பன் அப்பான்னு சொல்ல முடியாது. කාටවත් තමාව දෙවියන් වහන්සේ තාත්තා කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්න බෑ. ஏன்னா மனிதனுக்கும் கர்த்தருக்கும் நடுவில் பாவம் இருந்தது. මොකද දෙවියන් වහන්සේට මිනිස්යාට අතරේ පාපය තිබුණා. கர்த்தருக்கும் மனிதனுக்கும் நடுவில் there was a war between God and man. දෙවියන් වහන්සේ සහ මිනිස්යා අතර පරතරයක්, ශාපයක් තිබුණා. எந்த மனுஷனுமே கர்த்தரை தகப்பன் கூப்பிடுறதுக்கு அதிகாரம் கிடையாது. මිනිස්සෙකුට දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලලා තාත්තේ කියලා කතා කරන්න බලයක් තිබුණේ නැහැ. ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் பாவம் செஞ்சு எல்லாருமே பலி தப்பி எல்லாரும் அவருக்கு விரோதமா போயிட்டோம். ඒ මොකද හැමෝම පව් කරලා හැමෝම දෙවියන් වහන්සේගේ ඈතට ගිහලා තියෙන්නේ. கர்த்தருக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு மகன். දෙවියන් වහන්සේට ඉන්නේ එකම එක පුතයි. ஒரே ஒரு மகன். එකම එක පුතයි. நாம் எல்லாருமே அவருக்கு எதிர்த்து விரோதமா போயிட்டோம். අපි හැමෝම දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව කැරලි දාපු කට්ටියක්. பாவத்தினால். පාපය නිසා. நம்ம யாருமே அவருடைய பிள்ளைங்க கிடையாது. අපි කවුරු දේව දරුවෝ නෙවෙයි. நம்ம யாராலையும் அவர் அப்பா கூப்பிட முடியாது. අපි කාටවත් තාත්තේ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න අයිතිය නැහැ. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யம் ஒரு விதை எப்படி செயல்படுமோ அப்படிதான் செயல்படும். නමුත් දේව රාජ්‍ය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොයි විදියටද? බීජයක් ක්‍රියාත්මක වෙන විදියට. அவர்கிட்ட இருந்ததுலாம் என்னது? එයා ළඟ තිබුණේ මොනවද? ஒரே ஒரு மகன் தான். එකම එක පුතයි ඉතියේ. ஒரே ஒரு விதை தான். එකම එක බීජය තිබුණේ. ஒரு கோதுமை மணியானது එයා සකවත් මනුස්සලට කියන්නේ ගෝධුම බීජය වනායි மண்ணில் இருந்து පොළවට වැටි மடியாவிட்டால் මැරුත් නැතිනම් அது அறுவடை தராது. එයා කවදාකවත් අස්වැන්න දෙන්නේ නැහැ. அவர் என்ன தெரியுமா? தன்னுடைய ஒரே மகனை விதையாக எடுத்து அவரை பலியாக கொடுத்தார். அந்த மகன் மரித்து விதைக்கப்பட்டார். அந்த மகன் 3வது நாள் உயிர்த்த போது அந்த விதையிலிருந்து அவர் அறுவடையாக நாம் எல்லோரும் மகன்களாக மகள்களாக கிறிஸ்துவின் வழியாக பெற்றுக்கொண்டார். දැන් යේසුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේට තිබුණේ එකම එක බීජය. ඒ තමයි යේසුස්. යේසුස් කියන බීජය එයා මේ පොළොවට දීලා එයා මොනවද කළේ? පොළොවේ යව මරණයට සැලසුවා. මැරිලා නැගිටලා ඒ බීජය තමයි අස්වැන්න දීලා ලොකු සෙනඟක් මේ ලෝකෙම ගලව ගන්නට ප්‍රබල මාන්තියක් උත්සාහයක් සහ සාර්ථකත්වයක් ලබා ගත්තේ. சரியா? அவருக்கு நிறைய சில்ட்ரன் வேணும், மகள்கள் மகள்கள் வேலை செஞ்சாரு. இதை விதைச்சுதான் பெற்றுக்கொண்டார். දෙවියන් වහන්සේට ගොඩාක් දරුවෝ ඕන වුණා. සහෝදරයෝ ඕන වුණා. දරුවෝ වුණා. දරුවෝ ලබා ගන්න එයාට තිබිච්ච එකම බීජය වපුරලා තමයි දරුවෝ සියල්ල ලබා ගත්තේ. தேவனுடைய ராஜ்யமானது ஒரு விதை எப்படி செயல்படுமோ அப்படிதான் செயல்படும். දේව රාජ්‍ය බීජයක් ආකාරයෙන් තමයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. கர்த்தர் எப்படி செயல்படுவார்? ஒரு விதை எப்படி செயல்படுதோ அப்படிதான் செயல்படுவார். දෙවියන් වහන්සේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ? බීජයක් වැඩ කරන විදියට තමයි දෙවියන් වහන්සේ වැඩ කරන්නේ. அந்த பிரின்சிபல் அவர் உடைக்க மாட்டார். ඒ ප්‍රතිපත්තිය දෙවියන් වහන්සේ කඩන්නේ නැහැ. புரிஞ்சுதா? තේරුණාද? புரிஞ்சுதா? තේරුණාද? எல்லாமே தொடர்ந்து எல்லாமே செயல்படுத்துறது according to the principle of seed. දෙවියන් මේ ලෝකෙ සිද්ධ වෙන සියල්ලම දේ බීජයක්
පමණයි ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு எந்த உண்மையை நீங்க புரிஞ்சுக்கிறீங்கன்னா வேற எந்த உண்மையும் நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியாது. ඒ නිසා තමයි දෙවනාත් කිව්වේ මේ බීජය තේරුම් ගන්න බැරිවොත් මේ උපමාව තේරුම් ගන්න බැරිවොත් ඔබට මොන උපමාවක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. இந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கலன்னா உங்களால அவர்கிட்ட எந்த பதிலும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. මේ උපමාව තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් මොන උත්තරයක්වත් දෙවනාත්කින් ලබා ගන්න බෑ. If you don't understand how a seed works, you can never receive anything from the kingdom of God. දෙවියන් වහන්සේ ඒ බීජ වැඩ කරන විදිහ තේරුම් නැති කෙනාට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ උත්තරයක් ලබා ගන්න බෑ. நம்மளுடைய நிறைய ஜெபங்களுக்கு நமக்கு பதில் கிடைக்காம போறது காரணம் என்ன தெரியுமா? இந்த விதையை பத்தின உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்காம இருக்கிறதுனால தான். අපේ යාඥා ගොඩකට උත්තර නොලැබෙන්න එකම හේතුව මේ බීජය වැඩ කරන විදිය අපි දන්නේ නැතිකම. ஹalleluya. இது வரை புரியுதா? තේරුණාද? තේරුණාද? Yes. How many of you didn't understand? තේරුම් නැති කෙනා අත උස්සන්න. Okay, okay. அதுக்குள்ள போயிடுங்க. எத்தனை பேருக்கு இந்த உவமை தெரியும்? කී දෙනෙකුද දැන් මේ උපමාව දන්නවද? කටපාඩමින් දන්න අතයි අය. நான் பேசுறேன், இப்ப நீங்க பேசுங்க. දැන් ඔබ කතා කරන්න ඕනේ. කී දෙනෙක් දන්නවද මේ උපමාව? දන්න අය අත උස්සන්න. වපුරන්න උපමාව සන්දේ ස්කූල්. என்ன எதுக்கு பேசுறீங்க? நீங்க பேசுங்க, நான் கேட்கிறேன். කී දෙනෙක් දන්නවද? දෙන්නිකාර ඉන්නවා ලොකු දෙයක්. What is that you asked? Raise your hand. No, no. කී දෙනෙක් I ask how many of you know? Just tell me. சொல்லுங்க. அந்த உவமையை சும்மா சொல்லுங்க, அதை நம்ம ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா வாசிக்கலாம். කියද? අත උස්සපොයි කරා. நானும் ஆசிட்டுமா ஒரு விவசாயி இருந்தார். දැන් මම ආරම්භයේ දෙන්න ගොවියෙක් සිටියා. அதுக்கப்புறம் ඊට පස්සේ මොකද උනේ? at least one person. කවුරු එකේ කියන්න? ආ? බීජ இதுக்கு அப்பா சொன்னாங்க ஒரு சில விதைகள், ஒரு விவசாயி இருந்தார், அவர் விதைகளை கொண்டு போனார். சில விதைகள் பாதையில் இருந்தது, සමහර ඒවා මග වැටුණා. சில விதைகள் ගල් වල වැටුණා. பாதையில் இருந்தது, කටුකොඩේ වැටුණා. சில விதைகள் සමහර බීජ பொற்களில் இருந்தது, කටුකොඩේ වැටුණා. சில விதைகள் සමහර බීජ பாதையில் இருந்தது. சாரி, நல்ல நிலத்தில் இருந்தது. හොඳ සරු බිමේ වැටුණා. என்ன புரிஞ்சுது? මොකද මේකේ තේරුම? කියන්න බලන්න මේකේ තේරුම මොකක්ද? මගදී වැටුණා කියන්නේ මොකද? சரி, ஓகே, நான் ஒரு क्वेश्चन கேக்குறேன். இந்த விவசாயி யாரு? මේකේ ගොවියා කවුද? You understood? Okay. So there is a parable. Okay. The parable goes like this. There is a farmer. Some seeds fell on the pathway. He goes to sow the seed. Some seeds fall on the pathway. Some falls on the rocky ground. Some falls on the thorn, and some falls on the good ground. In the good ground, there is 30, 60, and 100 harvests. But in the other ground, there is no harvest. So, you understood? right. நான் கேட்ட கேள்வி என்ன? දැන් මොකද இதுல விவசாயி யார்? Who is the මේකේ ගොවියා කවුද? කවුද ගොවියා? කවුද ගොවියා නේ කියන්නේ? දන්නවලු. ஒரு ஓமைக்கும் மலைக்கோள் இருக்கும். ஓமை சொல்லியாச்சு, ஓமையில மலைக்கோள் சொல்லுங்க. விவசாயி யார்? දැන් උපමාවේ අභිරහසමේ යන්න යන්නේ. මේ අභිරහසම තමයි ගන්න යන්නේ. දැන් උපමාව කියන්නේ ඉවරයි. අභිරහසම මොකක්ද? කවුද ගොවියා? நீங்க ஏற்கனவே டீச்சிங் கேட்டீங்கல்ல? கேட்டீங்க. කවුද ගොවියා? යේසුස් වහන්සේ. No. දේ වචනේ කියන කෙනා. The preacher. Not only the preacher, Not only the preacher. anybody who takes the word and who speaks the word is the farmer. කවුරු හරි කෙනෙක් දේව වචනේ අරගෙන වපුරන ඕනම කෙනෙක් තමයි වපුරන්න. அது யாராவது இருக்கலாம். ඒක කවුරු කෙනෙක් වුණා ඕන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. அது நீங்களா கூட இருக்கலாம். ඒක ඔබ වෙන්නත් පුළුවන්. அந்த வசனத்தை எடுத்து விதைச்சீங்க, நீங்க விவசாயி தானே. ඔබ මේ වචනේ අරගෙන වපුරන්න පටන් ගත්තොත් ඔබ තමයි ගොවියා. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? දැන් මම මොනවද කරන්නේ?
வசனத்தை මම වචනය விதைக்கிறோம். වපුරනවා. இயேசுவே சொல்றாரு, ඒ විශ්වාස මොනවද நீ කරන්නේ? விதைக்கிற விதை ඔබ වපුරන බීජය சில விதை සමහර ඒවා நடிவரம் விழுது. මග දිගේ වැටෙනවා. நீ விதைக்கிற விதை සමහර බීජ சில விதை සමහර බීජ பாறைகள் விழுது. ගල් පර්වත වල වැටෙනවා. சில விதை සමහර බීජ முட்களில் விழுது. කටුකොඩේ වැටෙනවා. சில விதை සමහර බීජ நல்ல இடத்துல விழுது. හොඳ සරු බිමේ වැටෙනවා. ஆனா නමුත් எந்த விதை நல்ல இடத்துல விழுதோ அது மட்டும்தான் அறுவடை. සරු බිමේ වැටෙන බීජය පමණයි අස්වැන්න දෙන්නේ. ஓகே, விவசாயம்னா யாரு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்? விதை என்னது? විවසාය නම් விவசாயி. The farmer is, we know that the person who speaks the word. Now, what is the word? Then- What is the seed? right. වපුරන්න ඔබ නම් මම නම් වපුරන කෙනා නම් බීජය මොකක්ද? ඒක වචනේ. Okay. விதைனா என்னது? ඒතර බීජය කියන්නේ මොකද්ද? දේව වචනේ. அப்போ தேவனுடைய வசனம் என்பது விதை. දැන් දේව වචනේ කියන්නේ බීජයක්. හරිද? இந்த பைபிள் என்ன தெரியுமா? இது வந்து ஒரு பேக் நிறைய இருக்கு விதைகள். දැන් මේ බයිබලය ගත්තොත් බෑග් එකක් බයිබලය බෑග් එක ඇතුලේ තියෙන සම්පූර්ණයෙන් මොකද? බීජ. நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு உதாரணத்துக்கு ஆரம்பிச்சுமா, ஒரு விவசாயி இருந்தாரு, விதைகள் தலைக்கையில வச்சுட்டாரு, ஆழ்த்தல வச்சாரு. මම පටන් ගන්නකොට කිව්වනේ ගොවියෙක් හිටියා යාගේ බීජ ටික යා කොටේ අත තියාගත්තා කුස්සියේ තියාගත්තා හැමතැනම තියාගත්තා කියලා. அது நான் சொன்ன கதை கிடையாது, அதான் வாசிக்கிறோம். ඒක තමයි මේ බයිබලයේ තිබ්බේ. ඒක බයිබලයේ තමයි මේ කතාව තියෙන්නේ. விதைகள் விதைக்கிறவங்க விவசாயி, அது நம்ம தான். වපුරන්නා ඔබ මම තමයි ඔබයි මමයි තමයි වපුරන කෙනා. நமக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற வாக்குறுதிகள் எல்லாம் என்னது? விதை. අපිට දෙවියන්වහන්සේ දීලා තියෙන වචන ඔක්කොම මොකද මේ වචන. இது என்ன தெரியுமா? உங்க கையில இருக்குதுன்னா ஒரு பை நிறைய விதைகள். මේ ඔබගේ අතේ තියෙන මොකක්ද දන්නවද? ගෝණියක් තියෙන බීජ. உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா பிரச்சனைக்கும் விதைகள் இருக்குது. ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තරය මේ බීජයක් තියෙනවා. விதவிதமான விதைகள் இருக்குது. එක එක බීජ මේ ගොඩ ඇතුලේ තියෙනවා. உங்களுக்கு எந்த ஏரியால என்ன அறுவடை வேணுமோ அந்த விதை எடுத்து விதைங்க, நீங்க அறுவடை வச்சுக்கோங்க. ඔයාගේ ජීවිතේ මොන විසඳුමද ඕනේ? ඒ විසඳුම තියෙන තැනට අවශ්‍ය බීජ අරගෙන වපුරන්න ඒ බීජය ඔයාට ඵල දෙන්න යනවා. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. இரண்டு விதைகள் இருக்கு. බීජ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ஒண்ணு வந்து இயற்கையான விதை. ඒ ස්වභාවික බීජ. நாம எல்லாமே பார்க்கணும் விதை. අපි හැමෝම බලනවා බීජ. பாத்தீங்களா? See. yes. Okay. அந்த விதையை பார்க்கும்போது அதுல உயிர் இருக்கிற மாதிரி இருக்குமா? බීජයක් දැකලා තියෙනවනේ ඒ බීජයේ ජීවයක් තියෙන බව තියෙනවද? බීජයක් ඇවිල්ලා ජීවයක් තියෙන විදිහට තියෙනවද? ஒரு விதையை காட்டி உங்களுக்கு இதுல என்ன இருக்குன்னு கேட்டா என்ன சொல்றீங்க? බීජයක් වල පෙන්නලා මේක මොනවද පේන්නේ කියලා කිව්වොත් මොනවද ඔබ කියන්නේ? මොනවද කියන්නේ? ඒ බීජය මැරිලා වගේ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඇල් මැරිලා වතුර නැහැ, පුත්තක් වෙලා නිකන් මොකද වෙච්ච කාට තියෙනවා. What is that? I explain. Yeah. No, what do you explain? It's almost like It looks like that. ஆனா அதே விதையை ஒரு விவசாயி கிட்ட காட்டினா அவர் ஒரு காடை எடுத்து சொல்றாரு. නමුත් ඒකේ ගොවියා කෙනෙක් පෙන්නුවොත් එimhe ගොවියා මොනවද කියන්නේ? ஏன்னா ஒரு விதையை வச்சா அதுல நிறைய கனிகள் வரும், அந்த நிறைய கனிகள் நிறைய விதைகள் வரும், அந்த ஒவ்வொரு விதையில இருந்து நிறைய நிறைய கனிகள் வரும், நிறைய நிறைய கனிகள் வரும். ගොවියා කියයි අම්මෝ මේක වටිනවා මේක පැලකොරොත් එimhe මේකෙන් පැලක් එනවා ඊට පස්සේ ඒකෙන් තව පැල එනවා අව පැල එනවා කියලා ගොවියා මේක වත්තරන් කුලියක් වගේ. ஒரு விதை பார்க்கறதுக்கு சின்னதா இருக்கலாம். ඒ බීජ ඉඳලා පුංචි වෙන්න පුළුවන්. ஆனா ஒரு விவசாயிக்கு தெரியும் ஒரு விதைக்குள்ள ஒரு பெரிய காடை இருக்கு. නමුත් ගොවියා දන්නවා මේ බීජය ඇතුලේ වටිනාකමක් ලොකු දෙයක් ඇතුල් වෙලා තියෙනවා. அதே மாதிரி தேவனுடைய வசனம் இருக்கு. අන්න ඒ විදිහට තමයි දේව වචනය. அது ஒரு வசனம் மாதிரி தெரியலாம். ඒක නිකම්ම වචනයක් වගේ පේන්න පුළුවන්. ஆனா யார் ஒருவர் தேவனுடைய மறைபொருளை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, எப்படி தேவனுடைய ரகசியத்தை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ, அது தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்படி ஒரு விதைமா சேர்த்து புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு விதைக்குள்ள வசனத்துக்குள்ள என்ன இருக்கு. කවුරුහරි කෙනෙකුට අභිරහස දානවා නම් ඒකේ වටිනාකම දානවා නම් මේ වචනය ඇතුලේ මෙච්චර ඵලයක් තියෙනවා කියලා දන්න කෙනාට මේ සාමාන්‍ය වචනය එයාට රත්තරන් වගේ පේන්න පටන් ගන්නවා. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. கர்த்தர் எனக்கு என்னெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அது எல்லாவற்றையும் அவர் ஏற்கனவே எனக்கு விதையின் வடிவத்தில் கொடுத்து விட்டார். දෙවියන් වහන්සේ ඔයාට මොනවද දෙන්න ඕනේ? ඒ දෙන්න ඕනේ හැම එකක්ම බීජයක් අනුසාරයෙන් ඔයාට මේ වෙනකොට දීලා ඉවරයි. நம்ம நிறைய ஜெபங்கள் எப்படி ஜெபம் தெரியுமா? ஆண்டவரே எனக்கு கொடுங்க, ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆசீர்வதிங்க, ஆண்டவரே ஆண்டவரே சுகப்படுத்துங்க, ஆண்டவரே இதுதான் இருக்கு. අපි ගොඩාක් වෙලාවට යාඥා කරන්නේ ස්වාමීනි මට මේක දෙන්න, අනේ මට ආශිර්වාද කරන්න, අනේ මම සුව කරන්න, අනේ ස්වාමීනි මට මේ ආවල් කාරණා දෙන්න කියලා තමයි අපි යාඥා කරන්නේ. அப்படிப்பட்ட ஜெபங்களுக்கு உங்களுக்கு பதிலே கிடைக்காது. එවැනි යාඥාවකට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැහැ. ஏன்னா அவர் எல்லாமே நம்ம கொடுத்துட்டாரு. දැනටමත් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දීලා ඉවරයි. நான் போனதுல வரும்பொழுது இந்தவையும் நிறைய அற்புதங்களை நம்ம பார்த்தோம். ගිය පාර වගේම මේ පාරෙත් අපි ගොඩාක් තැන්වලට යනකොට ගොඩාක් ස්ථානවල ආත්ම අපි දැක්කා. ஏன்
කිව්වොත් நம்ம எதுவுமே சாமான் கேட்கல. We didn't ask anything, God give. අපි කාටවත් ගිලා යාඥා කරේ නෑ අනේ ස්වාමීනි මෙයාට මේ දේ දෙන්න කියලා. அந்த விதையை நம்ம கொடுத்துட்டா அந்த விதையிலிருந்து நம்ம அறுவடை பெற்றுக்கொள்ளணும். நான் அவங்கள்ட்ட சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அதை நீங்க புரிந்து கொள்ளும்போது அறுவடை பெற்றுக்கொள்ளணும். අපි යාට කියලා දුන්නා මේක බීජයක් තියෙනවා මේ බීජයේ වටිනාකම මෙච්චරයි ඔයා මේක කිව්වොත් ඔයා ඒක වපුරුවොත් ඔයාට ඵල ලැබෙනවා කියලා තමයි අපි ඒකට කියලා ඉගෙනුවේ. சரியா? හරිද? ஓகே. இந்த உலகத்துல இருக்கிற விதைக்கும் வசனத்துக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு. දේව වචනේ තියෙන නැවති බීජයයි මේ ලෝකයේ තියෙන බීජය අතර වෙනසක් තිබෙනවා. சில நேரங்கள்ல இந்த உலகத்துல இருக்கிற விதையில சில குறைபாடுகள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. මේ ලෝකයේ තියෙන බීජවල අඩුපාඩු තිබෙනවා. ஒருவேளை அதுல ஏதோ டிஃபெக்ட் இருக்கலாம். ඒකේ සමහර විට අතුරු බල තියෙන්න පුළුවන්. அதுக்கு ஒரு நோய் வந்திருக்கலாம். ඒකට රෝග තියෙන්න පුළුවන්. ஏதோ ஒரு இன்செக்டோ ஒரு பூச்சி ஏதோ ஒரு அட்டாக் பண்ணிருக்கு. ඒක ඇතුලේ සමහර විට විස බීජ නැත්නම් බැක්ටීරියා නැත්නම් ආසාදන මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. அதனால அந்த அறுவடை வராம போறதுக்கு සමහර විට එවැනි දෙයක් වෙච්ච බීජයකට අස්වැන්න ලැබෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யத்துல அவருடைய விதையில எந்த ஒரு குறையும் கிடையாது. නමුත් දේව රාජ්‍යයේ දෙවියන් වහන්සේගේ බීජ පැකට් එක ඇතුලේ එක බීජයක්වත් නැහැ අඩුපාඩු සහිත. 1 பேதுரு 1:23 வசனம் வாசிங்க. එක පේජුව 1:23. ஒன்னு பேதுரு. Okay. 123. 1 பேதுரு 1:23. ඔබ නැවත උත්පාදනය කරනු ලැබුවේ දි รา යන බීජයකින් නොව දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන සදාතන වචනය නැමැති දි รา නොයන බීජයෙන්ය. தமிழ் வாசிங்க. ஆமா. அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல ඔබ දි รา නොයන බීජයක්. என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினால். அப்ப இங்க தேவனுடைய வசனம் எப்படிப்பட்ட வித்துங்கிறது இங்க கூறப்பட்டிருக்கு. දැන් මෙතන කියවෙන විදියට දේව වචනය නැමැති බීජය කොයි වගේ බීජයක්ද මේ පදේ අනුව? இங்க என்ன கூறப்பட்டிருக்குன்னா தேவனுடைய வசனமானது ஒரு வித்து. මේක කියවෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය බීජයක්. அது எப்படிப்பட்ட வித்துன்னா அது உயிர் உள்ளது. ඒ බීජය කොයි වගේද? ජීවත් වෙන බීජයක්. அது என்றென்றைக்கும் நிற்கக்கூடியது. ඒක සදාකාලිකයි. அதுல எந்த விதமான மாசோ குறையும் இல்ல. එතන ඒ බීජයේ කිසිම අඩුපාඩු නැහැ. දි รา නොවන බීජයක්. Praise the Lord. Hallelujah. இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா அழிவுள்ள வித்தினால் அல்ல மாறாக அழியாத கர்த்தருடைய வார்த்தையினால் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம். ඒකේ මේ වචනේ කියන දේ තේරුම් ගන්න. අපි නැවත ඉපදිලා ඉන්නේ දි รา නොවන බීජයකින් මිසක දි รา යන මේ ලෝකයේ වචන මේ ලෝකයේ බීජයකින් නෙවෙයි කියලා මේ වචනේ කියනවා. அழிவுள்ள வித்துனா என்னதுங்க? දි รา යන බීජ කියන්නේ මොනවද? දි รา යන බීජ කියන්නේ මොනවද? මොන ලෝකයේ බීජය? මොන ලෝකයේ බීජය? நம்முடைய தந்தை தகப்பனிலிருந்து வந்தோம் இல்லையா? அவருடைய விதையிலிருந்து வந்தோம். அதுல என்ன இருக்குது? பாவம் இருக்குது. මේ ලෝකයේ බීජයක්. අපේ තාත්තා අම්මගෙන් අපි ඉපදුනා නම් අපේ අම්මගේ තාත්තගෙන් ඉපදිච්ච මට මේ දරුවාගේ ඇතුලේ මොන බීජද තියෙන්නේ? පාපේ නැමැති බීජය තියෙනවා. அது understand? Yes. ஓகே. ஆனா நாம் எல்லாரும் தாயோட கருவில் இருந்து தகப்பன் ஒரு தாயோட வித்துல வந்திருக்கிறோம். ஆனா நாம் எல்லாரும் மறுபடியும் பிறந்திருக்கிறோம். අපි ඔක්කොම අපේ අම්මගේ තාත්තගේ පරම්පරාවෙන් ආපු බීජයක්. නමුත් අපි නැවත ඉපදිලා ඉන්නවා අපි අමෝම. எப்படி மறுபடியும் பிறந்தோம்? අපි නැවත ඉපදුනේ කොහොමද? කොහොමද? කවුරුන් දෙන බොනගේ ආසෙත් ඉතින්. හරි. මේ දෙනේ නැවත ඉපදිලා ඉන්නවා කියලා සාධකයෙන් අනුසාර කරන්න. නැවත ඉපදිලා ඉන්නවා. அவங்க බොනගේ ஏதோ නැත්නම් අය ඉපදිලා. අත උසන්න බය වගේ. மத்தவங்க බොනගේ கிடையாதா? දැන් අම්මෝම ඉපදිලා නැද්ද? ඉපදිච්ච අය எத்தனை பேர் மறுபடியும் பிறந்திருக்கீங்க? මරපඩි மறுபடியும் பிறந்திருக்கீங்க. නැවත ඉපදිලා ඉන්න. ඒ සාධකෙ කී දෙනෙකුට තියෙනවද? අත උසලක් නෑ. I think they thought born again means it's a ministry, some denomination. Maybe? Then why they're not lifting their hands?
ඔබට අත උස්සන්න අමාරුද? ඒ කියන්නේ ඔබට තාම ෂුවර් නැද්ද? You know, Nicodemus went to Jesus and asked, what should I do to get eternal life? නිකදෙමුස් කිව්වා ස්වාමීනි මම දේව රාජ්‍යයට යන්න මොනවද කරන්න ඕනේ You කියලා. changed my topic because you didn't answer my question. මම වගේ මාතෘකාව වෙනස් කරා ඔබගේ උත්තරය ගැන මම ෂොක් එකක් මට ඇති වුණා. Okay, so Nicodemus, so Jesus said you should be born again. නිකදෙමුස් ඒකවත් කිව්වා ඔබ නැවත ඉපදෙන්න ඕනේ. Nicodemus, just like you, he was wondering, how can I go to my mother's womb and be born again? දැන් නිකදෙමුස් කිව්වා ඔබ වගේ තමයි. කොහොමද මම අම්මගේ මේ ගර්භාෂයෙන් නැවත කියලා ඉපදෙන්නේ? Did you also think like that? ඔබත් එහෙම හිතුවේ? When I asked, are you born again? මම ඔබ නැවත ඉපදිලාද කියලා අහනකොට ඔබත් එහෙම හිතුවේ? Praise the Lord. Hallelujah. හාලෙලූයා. How can a person be born again? කොහොමද කෙනෙක් කල්ප ඉපදෙන්නේ? Okay, those who said, I'm born again, can you raise your hand? නැවත අකුසන්න. born again. Okay. When were you born again and how you were born again? දැන් ඔබ කවදාද ඉපදුනේ එහෙම? කොහොමද ඉපදුනේ කියලා බලන්න. කවදාද ඉපදුනේ කොහොමද ඉපදුනේ? What is he saying? Huh? After baptism. We are talking about the child baptism. මොන බැප්ටිසම්ද? child baptismද, infant baptismද, adult baptismද නැත්නම් මොන වගේ? හා? See, when you give child baptism, Yes. okay. When you are giving child baptism, the mother is a proxy until the child comes to a decision to accept Christ. දැන් අපි දරුවන්ව බෞද්ධිස්ම කරාම අම්මයි තාත්තයි යැපෙනවා පොරොන්දු වෙනවා ඒ දරුවව දෙවියන් වහන්සේගේ ඇදහිල්ල තුල But ගෙනියන්න. ultimately, that child has to make a decision to receive Jesus Christ as the Lord God and Savior. නමුත් කාලය ඇවැත්වි දරුවා ලොකු වුණාම දරුවා තීරණය කරන්න ඕනේ මොහොතක ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මගේ පුද්ගලික බැලුම් කරු ලෙස පිළිගන්නවද නැද්ද කියලා. When you are giving child baptism, it is the act of faith the parents do. දැන් මේ child baptism එකේදී දෙමව්පියෝ ඇදහිල්ලේ ප්‍රකාශයක් තමයි එතන කරන්නේ. And the parents are proxy until the child makes a decision. දරුවා තනියම නැගිටලා තීරණය ගන්නත් අම්මයි තාත්තයි තමයි ඒ දරුවා පිළිබඳව වගකීම ගන්නේ. Because being born again will not come by force, it comes by the person's decision. එයා අපි නැවත ඉපදෙනවා කියන්නේ බලහත්කාරයෙන් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ පුද්ගලයාගේ තීරණයක්. I understand. තේරෙනවද? Is it going up? Complicated? No. Okay. Because when they look like this, either they should say yes or they should say no. When they look like this, I wonder are they understanding or they're not understanding or not. That is normal. Okay. I You do. are used to it, but for me it's like what is happening? Okay. 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 Go to Romans. Romans 10, 10 verse 13, 12. රෝම 10 13 12. Okay, 13. 1 3. වන්ද සංවිධානන් වහන්සේගේ නාමය කියා අයදින කවරෙකු නමුත් ගැලවීම ලබතියයි සුද්ධ ලියවිලි ලියා ඇත. அதுக்கப்புறம் அவரை விசுவாசியாதவர்கள் අදහා නොගන්නා කෙනෙකු அவரை விசுவாசிக்காதவங்க எப்படி அவரை என்ன செய்வாங்க தொழுது கொள்வாங்க worship பண்ணுவாங்க අදහා නොගන්න කෙනෙකු යදුම් පුදන්නේ කෙසේද? அவரை குறித்து கேள்விப்படாதவர்கள் නැසූ කෙනෙකු எப்படி விசுவாசிப்பார்கள் අදහා ගන්නේ කෙසේද? ஒருத்தவங்களுக்கு எப்படி விசுவாசம் வரும் කෙනෙකුට විශ්වාසය එන්නේ කොහොමද? விசுவாசம் வசனத்தை கேட்கிறதுனால் வரும் වචනය ඇසීමෙන් තමයි කෙනෙකුට විශ්වාසයක් එන්නේ. Praise the Lord. හalleluya. அப்போ வசனத்தை கேட்கணுமா அந்த வசனத்தை யார் ஒருத்தவங்க போதிக்கணும் வாசிங்க වචනය අසන්න නම් කවුරු හරි කෙනෙක් වචනය මොනවද කරන්න ඕනේ? කියවන්නේ ඊළඟ පදේ. வாசிங்க வசனத்தை பிரசங்கிக்கிறவன் இல்லாவிட்டால் எப்படி கேள்விப்படுவார் දේශකෙක් නැතුව අසන්නේ කෙසේද? Praise the Lord.
நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சிஸ்டர் நான் எப்படி ப்ரேயர் பண்ணலாம், அவங்களுக்கு விசுவாசமே இல்லையே, எப்படி அவங்க ஹீலிங் வச்சுக்கொள்வாங்க? දැන් කොහොමද මම යාඥා කරන්නේ කොහොමද යාගේ විශ්වාසයක් ඇති වෙන්නේ කියලා ගොඩක් අය අහනවා. நான் அந்த என்னுடைய கூட ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு ஜெபம் பண்ண ஆசைப்படுறாங்க, அவங்க விசுவாசம் இல்லையே. මම මගේ ජොබ් මේ වැඩ කරන ඔෆිස් එකේ ආදී යාඥා කරන්න කැමතියි. නමුත් ඒකට විශ්වාසය නැහැ. ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போய் நான் ஜெபிக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம், ஆனா அவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லையே. මම ගෙදරට ගිහිල්ලා යාගේ යාඥා කරන්න හරි ආසයි. නමුත් යාගේ විශ්වාසය නැහැ. உங்களுக்கு தான் அவங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாம தான் இருந்துச்சு. Even you didn't have faith in the beginning. ඔයාට බව මුලදී විශ්වාසයක් තිබෙන්නේ නැහැ තමයි. Because somebody preached the gospel to you. யாரோ ஒருத்தர் உங்ககிட்ட வந்து சுவிசேஷத்தை அறிவித்ததனால், அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்டதனால், அந்த வார்த்தை தான் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்தது. නමුත් කවුරුහරි කෙනෙක් ඔයාට කවදා හරි වචනය දේශනා කරපු නිසා තමයි ඔයා අද මේ ඇදෙන්නට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. நீங்க என்ன பண்ணணும்? முதல்ல வசனத்தை போதிக்கணும். You have to preach the gospel. ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ? පළමුව දේශනා කරන්න ඕනේ. வசனத்தை போதிக்கணும்னா மைக் எடுத்து வந்து ஸ்டேஜ்ல தான் பிரேச் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. දේශනා කරනවා කියලා කියන්නේ මයික් එක අතට අරගෙන මයික් එකේ කතා කරන එක නෙවෙයි. உங்களை சுத்தி மனுஷன் இருக்கிறவரை நீங்க உங்களுக்கு வசனத்தை போதிக்கிறதுக்கு யாரோ இருக்காத செய்வாங்க. ඔබ අවට ඉන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ඔබ ළඟට ඇවිල්ලා දේව වචනේ අනිවාර්යයෙන්ම දේශනා කරනවාමයි. அது உங்க ஸ்கூலா இருக்கலாம், உங்க காலேஜா இருக்கலாம், இல்ல உங்க ஆபீஸா இருக்கலாம், இல்ல உங்க பக்கத்து வீடா இருக்கலாம், இல்ல உங்க குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க இருக்கலாம், யாருன்னா இருக்கலாம். ඒ ඔබගේ ඔෆිස් එකේ වෙන්න පුළුවන්, ඉස්කෝලේ වෙන්න පුළුවන්, පවුලේ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, අසල්වාසියෙක් වෙන්න පුළුවන්, කවුරු හරි යේසුස් වහන්සේ ගැන වගේ කමට ඇවිල්ලා කියන එක කියනවාමයි. சுவிசேஷம் அறிவிக்காமல் விசுவாசம் வராது. සුභාරංචිය දේශනා කරන්නේ නැතුව කිසිම කෙනෙකුට විශ්වාසයක් ඇතිවන්නේ නැහැ. வாசிங்க. ஓகே, விசுவாசம். ஓகே, அப்ப ஒருத்தவங்க எப்படி மறுபடியும் பிறப்பாங்க? දැන් අහන්න. කොහොමද කෙනෙක් ඉපදෙන්නේ නැවත? අලුත ඉපදෙන්නේ කොහොමද? வசனம் எப்போ போதிக்கப்படுதோ, எப்போ சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படுதோ, அந்த சுவிசேஷத்தை யார் ஒரு கேட்கிறாங்களோ அவங்க விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்றாங்க. அவங்க எப்போ அதை விசுவாசிக்கிறாங்களோ அந்த வார்த்தையை கேட்டு விசுவாசித்த அந்த நொடியே அந்த நபர் மறுபடியும் කෙනෙක් දේශනාවක් අහනවා, ඒ දේශනාව එයා විශ්වාස කරනවා, ඒක අදහනවා, එයා වෙනස් වෙන්න තීරණයක් ගන්නවා, ඒ තීරණය ගන්න ඒ තත්පරේම ඒ මොහොතේම කෙනෙක් අලුත ඉපදෙනවා. Praise the Lord. Hallelujah. හalleluya. But the problem is the person who preaches the gospel. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දේශනා කරන දේශකයාට. சுவிசேஷம் என்ன தொடரல அப்படின்னா, முதல்ல நானே மறுபடியும் பிறக்கல அப்படின்னா நான் அறிவிக்கிற சுவிசேஷம் உங்களுக்கு தொடராது. දේශනා කරන මම පළමුව ඉපදිලා නැතිනම්, නැවත ඉපදිලා නැතිනම්, මම නැවතලා ඉපදිලා නැතුව මම දේශනා කළාට දේශනාව අහන අය නැවත ඉපදෙන්නේ නැහැ. நான் சுவிசேஷத்தை பெற்றுக்கொண்டு நான் அதை விசுவாசித்து நான் கிறிஸ்துவோடு எனக்கு உறவு இருக்கும் பொழுது நான் அவருக்கு இருந்து நான் மறுபடியும் பிறந்திருந்து அதுக்கப்புறம் நான் வாய் திறந்து சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும் போது மட்டும்தான் சுவிசேஷம் உங்களுக்கு வரும். මම බලමු දේශකයා උපදෙන්න ඕනේ. එයා වචනේ විශ්වාස කරන්න ඕනේ. තමා දේශනා කරන දේ පළමුව එයාගේ ජීවිතේ එයා ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕනේ. එසේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් තමන් දේශනා කරද්දී තමා ඒ දේශනා අහන අය ගැළවීම ලබන්න පටන් ගන්නවා. Praise the Lord. என்னுடைய வாழ்க்கையை தொடப்படல அப்படின்னா நான் வந்து பேசலாம் ஒருவேளை, ஆனா அது தீர்வு அது மனமாற்றத்தை கொண்டு வர. මට පුළුවන් මගේ දේශනාව මට බලපෑමක් කරන්නේ නැහැ. මම වෙනස් කරන්නේ නැහැ. නැත්නම් ඔයාලා දේශනා කරනවා. ඒව කරන එක තියරි එකක් විතරයි. උදේ සරල නියමයක් විතරයි. ඒක කිසිම බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் எதை செய்தாலும் அதுதான் உங்களுடைய சுவிசேஷம். ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ මොනවද කරලා තිබෙන්නේ? ඒ කරලා තිබෙන දේ තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය. உங்களுடைய வாழ்க்கையில அந்த வசனம் எப்படி செயல்படுதோ அதை போய் மத்தவங்கள்ட்ட நீங்க அறிவிக்கும் பொழுது அதுதான் சுவிசேஷத்தை அறிவிக்குது. ඔබගේ ජීවිතයේ දෙවියන් වහන්සේ කරලා තියෙන යහපත් දේ තව කෙනෙකුට කියලා දෙන එක තමයි ඔබගේ ජීවිතේ වපුරන්නට තියෙන ඔක්කොම ගැලවෙන්නේ පණිවිඩය. அந்த சுவிசேஷத்தை உங்க சொந்த சுவிசேஷத்தை உங்க மாத்திர அந்த அந்த சாட்சியை அந்த டெஸ்டிமனியை இன்னொருத்தவங்க போய் நீங்க வசனத்தோட நீங்க போதிக்கும் பொழுது உங்களுடைய சாட்சியை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த சாட்சியை கேட்கிறவங்க விசுவாசத்தை பெற்றுக் கொள்வார்கள். அந்த நொடியை அவர்கள் மறுபடியும் பிறப்பார்கள். ඔයාගේ ජීවිත කතාව, ඔයාගේ සාක්ෂිය, ඔයාගේ ජීවිතේ වෙනස, ඔයා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයත් එක්ක මුසු කරලා ඒ ආන කෙනාට කියන්න යනකොට, ඒක ආනකොට ඒ ආන කෙනා ඒ මොහොතේම නැවත ඉපදෙනවා, ගැලවීම ලබනවා, ස්වාමීන් වහන්සේව ආදාන පටන් ගන්නවා. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. ஆனா அந்த சுவிசேஷத்தை நீங்க அறிவிக்கும் பொழுது இன்னொருத்தவங்க பெற்றுக்கொள்வது
பெற்றுக்கொள்வது தான் அவங்களுடைய விருப்பம். ඔබ සුභාරංචිය දේශනා කරනවා ඒක අහනවද නැද්ද ඒක තේරුම් ගන්නවද නැද්ද පිළිගන්නවද නැද්ද කියන එක ඔබට අයිති නෑ. ඒක එයාලගේ අයිති. ஒருவேளை அவங்க உடனே பெற்றுக்கொள்ளாம இருக்கலாம். සමහර විට ඒ වෙලේ ඒක පිළිගන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. ஆனா கர்த்தருக்கு தெரியும் சரியான நேரம் என்ன. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ දන්නවා ඒ කෙනාව නියම වෙලාවට නියම මොහොතේ නියම තැනට ගේන්න. ஹalleluya. හalleluya. என்னுடைய கடமை விதையை விதைக்கிறது. ඔබගේ යුතුයකම වපුරන්න. அந்த விதையிலிருந்து அறுவடை கொண்டு வர வேண்டியது என்னுடைய கடமை கிடையாது. ඔයා ඒ අස්වැන්න ඒ බීජයෙන් අස්වැන්න නෙලන්නේ ඒක ඔයාට අයිති නෑ. ඒක දෙවියන් වහන්සේ කරන ක්‍රියාවක්. சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சா மட்டும்தான் ஒருத்தவங்க மறுபடியும் பிறக்க முடியும். සුභාරංචිය දේශනා කළොත් පමණයි කෙනෙකුට නැවත ඉපදෙන්න පුළුවන් වන්නේ. That's what the scripture says. We were born again by the incorruptible word of God. එම නිසා තමයි වචනේ කියන්නේ ඔබ නැවත ඉපදිලා ඉන්නේ නැවත නොදිරන බීජයකින්. நீங்க வாய் திறந்து வசனத்தை பேசும்போது அந்த வசனம் சாதாரண வசனம் அல்ல, தேவனுடைய வார்த்தை அதுல ஜீவன் இருக்குது. ඔබ කතා කරනකොට ඔබගේ ජීවිතයේ දේව වචනේ කතා කරන්නේ. දේව වචනේ නිකම් වචන නෙවෙයි. ඒක ජීවමානයි. ඒක ජීවයක් තියෙනවා. ඒක බලයක් තියෙනවා. ඒක බලවත් වචනයක්. Don't worry whether that person knows Jesus or don't know Jesus, they believe or they don't believe. Don't worry. அதுக்கு நீ கவலை பண்ண அவசியம் கிடையாது. நீங்க விசுவாசத்தோட வாய் திறந்து நற்செய்தி அறிவிக்கும் பொழுது அந்த வார்த்தையானது கேட்கிறவங்க உள்ளத்தில் விசுவாசத்தை கொண்டு வரும். ඔබ කල්පනා කරන්න එපා ඔයා කරන දේශනාව ඒකලෝ විශ්වාස කරනවද පිළිගන්නවද බලනවද නැද්ද? ඒක ඔයාට අයිති නෑ. ඔයා වචනේ දේශනා කරන්න. ඒ අයිති තියෙන දෙවියන් වහන්සේට. ඒ කෙනාත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේක බලා ගනිවි. ඔයාගේ යුතුයකම වපුරන්න. என்ன பண்ணாங்க ஆதி திருச்சபையில சீஷர்கள் என்ன பண்ணாங்க? பேதுரு என்ன பண்ணாரு? வசனத்தை போதித்தார். அதை கேட்ட 3000 பேர் இயேசு கிறிஸ்து யார் சிலுவையில அறைஞ்சு கொண்டாங்களோ அதே மக்கள் 3000 பேர் அந்த சுவிசேஷத்தை கேட்டு மறுபடியும் வந்தாங்க. දැන් යේසුස් වහන්සේව කුරුසියට දාලා මැරුවානේ. ඒ මරණකොට මැරුවේ යුදෙවෝනේ. ඒ යුදෙව අපුඩි ගැව්වානේ. නමුත් ඒ යුදෙවන්ම පේතුරුගේ පළමු දේශනාව ඇහුවා. ඒ යේසුස්ව කුරුසියට ඇනගාන්න උදව් කරපු යුදෙවන්ම පේතුරුගේ එක දේශනාවට සිත වෙනස් කරලා ගැලවීම ලැබුවා. හalleluya. நிறைய பேர் சொல்றாங்க preaching is a gift. ගොඩාක් අය කියනවා දේශනා කියන්නේ මේ gift එකක් දීමනාවක්. But the Bible doesn't say that. නමුත් බයිබලයේ ඒක කියලා නැහැ. Preaching வந்து gift கிடையாது, it's a command. ඒක ඇවිල්ලා දීමනාවක් නෙවෙයි ඒක අනකිරීම. Go and preach. ඔබ ඇවිල්ලා ලෝස් මොනවද කියන්නේ? සකල ලෝක වාසීන්ටම දේශනා කරනවා. முடிஞ்சா போய் போக சொல்லல, போய் போய் சொன்னாரு. පුළුවන් නම් කියලා කියන්නේ නෙවෙයි කිව්වේ. சர்வஸ் பணிக்கு போய் என்னோட வார்த்தை நச்சரி அறிவிச்சாரு. මුළු ලෝකෙම කියලා මාගේ වචනය දේශනා කරන්න කියලා කිව්වේ. It's not a gift, it's a calling, it's a commandment. I have to do it. සත්‍යනාම. ඒක ඇවිල්ලා දීමනාවක් නෙවෙයි. ඒක ඔබට තියෙන යුතුයකම නෙවෙයි. ඔබට අනකිරීම ඔබ ගිහිල්ලා මේක කරන්න ඕනේ. ஏன்னா வசனம் போதிக்கப்படாம ஒருத்தவங்க மறுபடியும் பிறக்கவே முடியாது. වචනය දේශනා කරන්නේ නැතුව තව කෙනෙක් ඉපදෙන්නේ නැහැ. ஒருத்தவங்க மறுபடியும் பிறக்கணும், ஒருத்தவங்க இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கணும்னா அது ஒரே ஒரு வழிதான். அவங்க வசனத்தை கேட்கணும், அந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும், அந்த வசனம் தான் ஒருத்தவங்களை மறுபடியும் பிறக்க செய்யும். ඔබ වචනේ දේශනා කරන්න ඕනේ. වචනේ දේශනා කළොත් පමණයි කෙනෙකුට ඒක ඇසෙන්නේ. ඒ ඇසෙනවොත් පමණයි කෙනෙක් ගැලවීම ලබන්නේ. ඒ නිසා ඔබගේ දේශනාව අත්‍යවශ්‍යයි. எப்படி ஒருத்தர் ஒரு குழந்தை உலகத்துக்கு வரணும்னா ஒரு தாயோட தகப்பனுடைய வித்து தேவையோ அதே மாதிரி ஒருத்தவங்க மறுபடியும் பிறக்கணும் அப்படின்னா தகப்பனுடைய வித்தான விதை இல்லாம ஒருத்தவங்க மறுபடியும் பிறக்க முடியாது. අම්මයි තාත්තයි කෙනෙක් ඕන වෙනවා දරුවෙක් ඉපදෙන්න නම් ඒ වගේම මේ ලෝකේ කෙනෙක් අලුත ඉපදීමට නම් අනිවාර්යයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ බීජය අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. இப்போ சொல்லுங்க எத்தனை பேர் பிறகு දැන් ආනවා කී දෙනෙක් නැවත ඉපදිලා? දැන්වත් කියමු බලන්න. before sometimes sometimes. තාමත් ඉන්නවා ඉපදෙන්නේ නැතිලා. අලුත ඉපදිලා. You are not born again? Sister repeat. සිස්ටර් Yeah, you are not born again? Now again, those who are born again, raise your hand fully on like this. මේව නෙමෙයි මේම. That sister in blue, you are not born again? සිස්ටර් Oh, okay, you all are looking like this. I was wondering why you couldn't see the hand. we must put a CCTV. And keep us clean. Hallelujah. ஏத்திமா நீங்க கையை எப்படி கூப்பிடுறீங்க? அவங்க முன்னாடி இருக்கிறவங்க மறைச்சிடுறாங்க. சரி நான் உனக்கு ஏன் இவங்க கை கொண்டு வராங்க அப்படின்னு. දැන් ඔබ ඔබට පේන්නේ මේම කියන ඉඳලා තියෙන කට්ටිය. உங்களுக்கு புரியுற பிரச்சனை எல்லாம் அது ப்ளீஸ் பண்ண දැන් මම කිව්වා තේරුන්නේ නැහැ කියලා මම ඒකට විනාඩි 10ක්
දේශනා කළේ. But it's good that we got something. නමුත් ඒකෙන් පොඩ උනාරේ පොඩ ලැබුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. And praise Him. Okay. ஓமை வரலாம். அப்போ இரண்டு விதமான விதைகள் இருக்குது. ஒரு விதை மாசு உள்ளது, இன்னொரு விதை மாசு இல்லாத விதை. දැන් බීජ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දිරන බීජ, නොදිරන බීජ. இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லா கண்ணுக்கு தெரியுற விதைகளும் மாசு இருக்கலாம், குறை இருக்கலாம். මේ අපේ ඇස්වලින් දකින්න හැම බීජයකටම අඩුපාඩු තිබෙනවා. ஆனா கர்த்தருடைய வார்த்தையான வசனத்துல எந்த குறையும் இல்லை, எந்த மாசும் இல்லை. නමුත් මේ දෙවියන් වහන්සේගේ බීජවල කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැත්තේම නැහැ. இந்த உலகத்துல ஒருவேளை கனி வராம போறது காரணம் இந்த விதையா இருக்கலாம். මේ ලෝකයේ සමාන බීජවල අස්වැන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ஆனா கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துல ஒருத்தவங்களுக்கு பதில் கிடைக்காம இருக்க காரணம் அந்த விதை கிடையாது. නමුත් දේව රාජ්‍යයේ ඔබ වපුරන සමාන බීජවලට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැත්තේ බීජ අඩුපාඩුවක් නිසා නෙවෙයි. கர்த்தரிடம் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. දෙවියන් වහන්සේ ළඟ කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැහැ. அந்த விதையில ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. මේ බීජයේ කිසිදු අඩුපාඩුවක් නැහැ. The seed is perfect. ඒ බීජය සම්පූර්ණයි. It's alive. ඒක ජීවමානයි. It's incorruptible. ඒක නොදිරන එකක්. Nobody can destroy. ඒක කාටවත් විනාශ කරන්න බෑ. Nobody can harm it. ඒකට කිසිදු කෙනෙකුට බලපෑම් කරන්න බෑ. ஆனா அந்த விதை செயல்படாம போறதுக்கு காரணம் නමුත් මේ බීජය ක්‍රියාත්මක නොවීමට තියෙන එකම හේතුව என்னது? මොකද්ද? කවුද? මොකද්ද? பதில் சொல்லுங்க. அதுல நான் என்ன கேக்குறேன்னா, விதையில ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. அப்ப ஏன் விதையில இருந்து அறுவடை கிடைக்கல? දැන් බීජය වැපරුවා. අස්වැන්න ලැබුණේ නැහැ. මොකද්ද කතාව? මොකද හේතුව? ஓகே, நான் வேற மாதிரி கேக்குறேன். இங்க எத்தனை விதமான நிலங்களை பார்க்கிறோம்? දැන් මේ කතාවේ ඇටියට පොළොව මට්ට පොළොව වර්ග කීයක් තියෙනවද? யாராவது சொல்ல முடியுமா? anybody? කීයද? Yeah. Can you name? හා? என்ன சொல்ல? First, the fertilized land. Oh, Good land. This is coming from the okay. Para, road, rocky. Para rocky is different. Para, rocky is different, yes. Para is, But there is nothing like that in the Bible. Para and para means road. The road she's is, saying Para, then she's saying rocky. Same. no, in Sinhala is different. Those who pay on pathway. Pathway. Okay, sorry. Okay. In Tamil, Para is rock. Okay. Okay. Good. Then she's wondering why she's talking. Then Okay, katu. Then what is four. that? Rock. Rock, not rocky. What is she Road. saying? So all fours. She said dance. Road, yes. You said? Okay. What are the four? First one? මොකද කියන්නේ? I want an order. முதலாவது என்னது? පළවෙනි එක මොකද්ද? මාර්ගාසන. என்னது? Pathway. Pathway. Second one? දෙක Huh? rocky. Parai. Okay. Rock. So I should not say rock. Parai. Rock. மூணாவது? තුන முட்டை. நாலாவது? Praise the Lord. இந்த நிலம் எதை குறிக்கும்? දැන් මේ කතා ඒකේ තේරුම මොකක්ද? මගදික කියන්නේ මොකක්ද? මොකක්ද තේරුම? ගල් කියන්නේ මොකක්ද? කටු මොකක්ද? හොඳ මොකක්ද? අභිලාෂ. මේ වෙනකොට තේරලා තියෙනවද නැත්නම් අවුරුදු 20ක් ක්‍රිස්තියානි. උපන් ක්‍රිස්තියානි. What you conversation? No, I just mentioned 20 years Christian, 30 years Christian, from the birth Christian, but still finding it difficult. Praise the Lord. Nobody knows. Any guess? නිකන්වත් ඔබ දන්නවා ඔබට ඉන්නවා බයයි. ඔබ බයයි. ඔබ
වැරදුනට ගමන්නේ. They feel very fear because if they answer wrong. Will I am I going to bring a stick and beat you? කමන්නේ වරදින්න තමයි කියන්නේ. වැරදුන කෙනාට තමයි හරියන්නේ. දන්නවද? පළමුව කෙනෙකුට වැරදුනොත් තමයි ඊට පස්සේ තමයි යා නිවැරදි වෙන්නේ. ඉතෝපදේශ කියන්නේ. The proverb says first you have to fall, then you will be successful. If you learn from the mistakes. So I told you. Please happen to make some mistakes. No, I'm going to ask the students who are coming. Students, yeah. வாழ்க்கையா இன்னும் சரியா ஒளியோ கிட்ட இருக்கு என்னது පාරදික වැටෙනවද? දැන් ආන්නේ පාරදික වැටෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? ගල් වලට වැටෙනවා කියන්නේ මොකද්ද? உங்க மனைவிக்கு பதில் சொல்லுவாங்க பாருங்க சொல்லுங்க අනවි පාරදික. நீலம் எதை குறிக்குது பதில் சொல்லுங்க පොළව මොකටද සමාන? පොළව කියන්නේ මොකද්ද? අයියෝ පොළව. மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் தரேன் වපුරන්නේ බීජ පොළව මොකද්ද? விவசாயி யாரை குறிக்குது விவசாயி எதை குறிக்குது யாரை குறிக்குது ගොවියා කවුද? මම. right. வசந்த் பேசுற யாராவது இருந்தாங்க දේශනා කරන ඕනම කෙනෙක්. වචනේ දේශනා කරන ඕන කෙනෙක්. இப்போ நான் வசந்த் பேசுறேன் நான் வந்து பேசுறேன் நான் வந்து விதைக்கிறேன் දැන් අපි දෙන්න කතා කරනවා. ඔන්න වපුරන්න. ஓகே right. விதை என்னது බීජය මොකද්ද? වචනේ. அப்போ விதைக்கிறவங்க எதை விதைக்கிறாங்க එතකොට වපුරන්න කොහෙද වපුරන්නේ? දැන් අපි දෙන්න වපුරනවා. කොහෙද වපුරන්නේ? விதை எங்க விடுது වපුර බීජය කියලා වැටෙන්නේ දැන් කොහෙද? පොළව ටයිල්ස් වල. කොහෙද කියලා වැටෙන්නේ? අපේ හදවත අන්නේම ඒක. விதை எங்க விடுது කොහෙද කියලා වැටෙන්නේ? හදවතට හදවතට වැටුණාද? விதை கிளாஸ் yes. எங்க விடுது இருதயத்துல ඔබගේ හදවතට ඇවිල්ලා දැන් බීජය වැටෙනවා. ஹalleluya හරි? right. இந்த ஓமை இயேசு கிறிஸ்து என்ன சொல்றாரு දැන් යේසුස් වහන්සේ මේ උපමාව අපිට කියන්නේ මේ දැන්. நீ விதையை விதைக்கிற දැන් ඔබ වපුරනවා. ஆனா அறுவடை கிடைக்கும் கவலைப்படாத නමුත් අස්වැන්න ලැබුණ නැහැ කියලා දුක් වෙන්න එපා. நான் விதையை விதைக்கும் போது මම මේ බීජය වපුරනකොටම 4 விதமான மக்கள் வந்தாங்க වර්ග හතරක මිනිස්සු ඉන්නවා. நான் விதைச்ச சில விதைகள் நடந்து සමහර බීජ මග දිගේ වැටුණා. சில விதைகள் பாறையிலே போயிடுச்சு සමහර ඒවා මේ ගල් පාත් වලට சில වැටුණා. விதைகள் முட்களே போயிடுச்சு සමහර ඒවා කටුගොඩේ වැටුණා. கடைசியில கொஞ்சம் மிஞ்சினது අන්තිමට පොඩ්ඩක් ඉතුරු වුණා සරු බිමේ වැටුණා. சொல்லுவாங்க හalleluya. எத்தனை நல்ல கை சொல்லுங்க දැන් මෙතන ඉන්න සරු බිමේ වැටුණු බීජ පොඩ්ඩක් අත උස්සන්න බලන්න. இப்படி சொல்லுவாங்க பாருங்க දැන් මේව නෙවෙයි මේව. ඒකට අත් ටිකක් තියෙනවා. ඉක්ුදුමඩක් වැඩි ඉන්නවා. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு දෙවනාස මොනවද කියන්නේ? இந்த வசனம் இந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில செயல்படணும்னா அதுக்கு காரணம் கர்த்தர் அல்ல உங்களுடைய இருதயம் මේ වචනය, මේ බීජය ඔබගේ ජීවිතයේ අස්වැන්න නොදුන්නොත් ඒකට වැරදිකරු බීජය නෙවෙයි ඔබගේ හදවතයි. இந்த ஊமை 4 விதமான இருதயத்தை பற்றி பேசுது මේ උපමාව හදවත් වර්ග හතරක් තියෙනවා කියලා අපිට කියනවා. இந்த இந்த ஊமையை படிக்கும் பொழுது நீங்க எந்த ரகமான இருதயம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க දැන් මේ උපමාව ඉගෙන ගන්නකොට ඔබ දැන් තේරුම් ගන්න යනවා ඔබට තියෙන්නේ කොයි වගේ හදවත් හතරකින් එකක්ද කියලා. ஏன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில இந்த வசனம் செயல்படாம போகுது அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கிறீங்க අද ඔබ තේරුම් ගන්න යනවා වචනේ ඇයි ඔබගේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ කියලා. ஏன்னா கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தது எல்லாமே அவர் எனக்கு எல்லாமே கொடுத்து விட்டார் දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙනකොට දැනටමත් ඔක්කොම දීලා ඉවරයි. என்னுடைய பிரச்சனைக்கு ஏற்கனவே என்னோட ஜெபத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் பதில் கொடுத்து விட்டார் දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙනකොට අපේ යාඥාවට උත්තර දීලා ඉවරයි. எனக்கு தேவையான எல்லாமே ஏற்கனவே வழங்கப்பட்டாச்சு උන්වහන්සේ අපිට අවශ්‍ය සියලු දේම සපයලා ඉවරයි. ஆனா அது எல்லாமே எனக்கு எப்படி கொடுத்திருக்காரு விதையின் வடிவத்தில் கொடுத்திருக்காரு
නමුත් මේ ඔක්කොම අපිට දීලා තියෙන්නේ මොන ක්‍රමයකටද? බීජ ක්‍රමයකට. அந்த விதையானது என்னுடைய வாழ்க்கையில செயல்படாமல் போச்சுன்னா නමුත් මේ බීජය අපේ ජීවිතේ ක්‍රියාත්මක නොවන්නේ නම් அதுக்கு காரணம் என்னுடைய இருதயம். ඒකට හේතුව ඔබගේ හදවත. Hallelujah. හලෙලූයා. Praise the Lord. முதல் ரகமான இருதயம் யாருன்னு பார்க்கலாம். இதை பார்க்கும்போது நீங்க அந்த ரகத்துல இருக்கீங்க நீங்களே சொல்லுங்க. දැන් ඔන්න පළවෙනි මට්ටම. පළවෙනි හදවත. ඔබ කොහොම මනගන්න ඔබ ඉන්නේ මේ කොටේ කියලා බලන්න. ரெடியா? ලෑස්තිද? தயாரா? right. இன்னும் எவ்வளவு நேரம் இருக்கு? කොච්චර කියන්න පුළුවන්ද? 9 වෙලාව. ඔගොල්ලෝ කියන්නේ ඒක අපි එක වෙලාවක ඉවර කරමු. කොහොමද යන්නේ? As long as At least by then we will wind up everything. Right. விதைக்கிறவன் ஒரு நிமிஷம் யாரோ ஒருத்தவங்க நைட்ல போல சொல்றாங்க அவங்க வித்து வாங்கிக்கலாம் ஹரி வசனத்தை கேட்ட உடனே சாத்தான் வந்து அவங்களுடைய இருதயங்களில் விதைக்கப்பட்ட வசனத்தை எடுத்து போயிட்டார். இவர்களே வழியோரமாக விதைக்கப்பட்ட இவர்களே வசனம் விதைக்கப்படுகின்ற பலி அருகானவர்கள். 11 වෙනි පදේ නෑ 14 වෙනි පදේ මෙහෙම කියනවා. මග අසල ඌෝ යන්නේ අදහස් කරනුයේ වචනය වපුරන ලැබූ කල එය ඇසූ වහම සාතන්ගේ සිතේ වපුරන ලද වචනය පැහැර ගනු ලැබූ අයය. ஹalleluya. praise the Lord. Okay. இந்த முதல் ரகமான இருதயம் என்னதான்? දැන් පළවෙනි අදවත මොකද්ද? விதைய விதைக்கிறாங்க. වපුරනවා. யார் வராங்க? කවුද ඇවිල්ලා වපුරන එක කන්නේ? இந்த ஊமையில என்ன வரும்? விதை பாறையில விழுது, பறவை வந்து அதை தூக்கிட்டு போகுது. දැන් මගදිගේ වැටුණා. ඒ කවුද ඇවිල්ලා ගන්නෙ? පක්ෂීන් ඇවිල්ලා ගන්නවා. ඒක තමයි උපමාව. උපමාවේ අර්ථය කියන්නේ. அதான் இதுல வந்து இயேசு கிறிஸ்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். දැන් මේ ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේ මේ උපමාවේ අභිරහසය විතර උකරා. அவர் என்ன விளக்கம் கொடுக்கிறாரு? அந்த விதையை விதைப்பவர் அது வசனத்தை விதைக்கிறவர். දැන් වපුරන්නේ දේශකයා. அந்த விதையானது வசனம். වපුරන බීජයේ වචනය. அந்த பறவையானது சாத்தான். පරවියා කියන්නේ උපමාවේ පක්ෂියා සමානයි කාටද? සාතාන්. விதை விதைக்கப்பட்ட உடனே சாத்தான் வசனத்தை கொண்டு போயிடுறான். දැන් වචනේ වපුරපු ගමන්ම එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒ වපුරපු වචනේ අරන් යනවා. කවුද? සාතාන්. அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? දැන් කියන්නේ ඒක තේරුම මොකක්ද? වපුරපු ගමන්ම කෙනෙක් අරන් යනවා. තේරුම මොකක්ද? දැන් අපි වපුරනවා අපි දෙන්නම. වපුරපු ගමන් දැන් මේක වෙලා ඉවරයි. දැන් ඉවරයි. මේක වෙලා ඉවරයි මෙතන. He says what we preach, but it doesn't come into my heart. Before that, somebody Can you give an evidence in the Bible? දැන් ඒකට උදාහරණයක් කියන්න. Whatever I say is in the Bible. දැන් මම කියන දේ බයිබලයේ තියෙනවා. දැන් ඔබත් ඔබ කියන දේ බයිබලයේ කියන්නේ. I don't give my own understanding. දැන් මම මගේ දැනුම ඔබට කියන්නේ නැහැ. මම ඇවිල්ලා කියන්නේ ඔබට බයිබලයේ තියෙන දේ ඇවිල්ලා කියලා දෙලා යනවා. See, the scripture says, when the word is sown, the devil comes immediately and steals it. දැන් මොකද මේ බයිබලයේ කියන්නේ වචනේ වපුරනවා වපුරපු ගමන්ම යක්ෂයා ඇවිල්ලා මේක අරන් යනවා. If you have to learn one thing from the devil, you can learn this. යක්ෂයා ගැන ඔබට ඉගෙන ගන්න ඕනේ නම් මෙන්න මේක තමයි හොඳම වෙලාව යක්ෂයා ගැන ඉගෙන ගන්න. When the word is preached, he comes there immediately. වචනේ වපුරපු ගමන්ම කවුද එන්නේ? සාතාන්. Praise the Lord. Hallelujah. හලෙලූයා. Is there devil here? දැන් මෙතන යක්ෂයා ඉන්නවද? ඉන්නවද? He is Satan with them? මෙතන යක්ෂයා ඉන්නවද? What is he saying? Yes. வசனம் எங்க பதிக்கப்படுதோ அங்க யார் இருக்கா?
ඒ කියන්නේ වචනේ දේශනා කරන තැන කවුද ඉන්නේ? සාතන් ඉන්නේ. வசனத்தை போதிச்ச உடனே யார் அந்த வசனத்தை திருடுறா? වචනේ දේශනා කරපු ගමන්ම ඒ වචනේ හොරකම් කරන්නේ කවුද? සාතන්. பிரதர் சாரி பிரதர் நான் என்ன தெரியல பேக் பண்ணி போயிடலாம். ஏன் தெரியுமா? எப்படினாலும் நான் விதைக்கிற விதைய சாத்தான் வந்து திட்டப்போம். දැන් මේ උත්තරය අනුව මම දැන් අපි දෙන්න වැඩක් නැහැ. මොකද කොච්චර දේශනා කළත් ඒ දේශනාව හොරකම් කරලා යනවා කවුද? සාතන්. வசனம் என்ன சொல்லுது? මොකද බයිබලයේ ඒව තමයි කියන්නේ. விதை விதைச்ச உடனே சாத்தான் வந்து விதை திருடிட்டான். මොකද වපුරපු ගමන්ම යක්ෂයා ඇවිල්ලා ඒක උදුරගෙන යනවලු. அப்ப நம்ம விதைச்சு என்ன போடுறோம்? දැන් අපි ප්‍රශ්නයක්. කොච්චර වපුරලා වැඩක් නැහැ. Praise the Lord. விதை விதைச்ச உடனே වපුරපු ගමන් சாத்தான் வந்து යක්ෂයා ඇවිදින් விதைய බීජය திருடிட்டான். අරන් යනවා. அப்ப நான் எதுக்கு விதைக்கணும்? දැන් අපි එන්න මොකටද වපුරන්නේ? ආ? සරුපිමේ වපුරන්නේ. என்ன? We need to sow into the right place. Yeah. Otherwise, How will I know when I come inside? I will check which seed is right and there is something inside, which ground is good. මම ඒකවල ඉතින් හොයන්න වෙනවා. මොකක් හරි මෙයා நாளையிலிருந்து check பண்ணுங்க. චෙක් කරන්න වෙනවා. මෙයා හොඳයි, අරයා නරකයි, මෙයා හොඳයි, අරයා 1 2 3 4 5 කියලා කවුන්ට් කර කර ඔන්න නරක බෙදන්න වෙනවා. මම කොහොමද දන්නේ? பதில் எங்க இருக்கு சாமி கண்டுபிடிங்க. ඔබ උත්තරේ හොයන්න බලන්න බයිබලයෙන් ආන්නේ බෑ. කොහෙද උත්තර තියෙන්නේ? க்ளூ கொடுத்தா கண்டுபிடிங்களா? පොඩි ඉලියක් දෙන්න හොයනවද? ඕකේ. யாராவது கண்டுபிடிச்சு சொல்லி கேட்டீங்க? කවුරුද අත මම දැන් ඉලියක් දෙනවා බයිබලේ පදයක් හොයන්න. ඒ පදේ හොයන්න පුළුවන්ද? நான் க்ளூ கொடுத்தா கண்டுபிடிச்சு சொல்லுங்க. ක්ලූ එක දුන්නොත් හොයන්න அப்ப පුළුවන් கை කියන්නේ. கொடுத்தா க்ளூ கொடுக்க மாட்டேன். අත උස්සන්න රයිට්. එක්කෙනෙක් කියනවා අත උස්සන්න. நீங்க கை கொடுத்தாங்க நம்ம பதில் தெரியுமா தெரியும். මම උත්තරේ දානවා. ඒක අත උස්සන්න. Praise the Lord. அங்க ஒரு பையன் கை கொடுத்துட்டான். ஓகே. மத்தேயு 13 அதிகாரத்துல ஆன்சர் இருக்கு. මතෙව් 13 උත්තරේ තියෙනවා. இதுக்கு மேல என்ன வேணும்? ඊට වඩා උත්තරයක් හොයන්න එපා. මතෙව් 13. ඈ? මොකක්ද? මොනවද කියනවා කියන්නේ? කන්න නැත්නම් අසත්තු. කොහෙද ඉන්නේ? What is that? Did they find? He said Should I give the answer? that is the best way. பதில் சொல்லட்டுமா? சரி வசனத்தை சொன்னதை கண்டுபிடிங்களா? ඈ? වචනේ කිව්වොත් ඔයාලත් කියනවා. எத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் வரும் கை தட்டுங்க. දැන් කී දෙනෙකුට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් වුණාද? උත්තරේ ඕනේ කී දෙනෙකුට අනුසාර උත්තරේ කී දෙනෙකුට ඕනේ? மொத்தமா என்ஸ் போயிடலாம். දැන් අනිත් අයට උත්තර ඕනේ නැද්ද? எத்தனை பேருக்கு பதில் வேணும்? කී දෙනෙකුට උත්තර ඕනේ? ඕන අය ඉන්න පුළුවන්, නැති අය නැගිටලා යන්න පුළුවන්. කී දෙනෙක් ඕනේ? ඕනේ නැහැ. What about that sister, that brother, that husband, wife? They don't know the answer? උත්තර ඕනේ නැද්ද? Okay, can I give you the verse? වචනේ කියන්නද? மத்தேயு 13 වැඩි 19வது வசனம். 19 වෙනි පදය. என்ன மூலமா தேடுறாங்க? මොකද උත්තරේ? வாசிங்க. යක්ෂයා ඇවිල්ලා බෑදගන්නවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? මොකද I want it in English. Shall I English asking? ඉංග්‍රීසි එකේ තියෙනවද කාට හරි? ෆෝන් එකේ හරි? ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ තියෙන්නේ? ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි බයිබලෙ හොඳට තියෙනවා. 13 19. Let me read English. Okay. When anyone
hears the message, the word about the kingdom and does not understand it, the evil one comes and snatches away what was sown in his heart. උත්තරේ දැනවත් තේරෙනවද? යමෙක් රාජ්‍ය පිළිබඳ පණිවිඩය අසා ඒක ඊළඟ උත්තරේ. එය වටහා නොගන්නේ නම් ඔහුගේ සිතේ වැපරුනේ නම්රා වූ පැහැරගනි. මොකද උත්තරේ? Understand? Satan cannot steal the word if you understand. ඔබ වචනය තේරුම් ගත්තොත් යකාට ඇවිල්ලා ඒක හොරා ගන්න බෑ. நீங்க வசனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா சாத்தான் அதை வந்து திருட முடியாது. යක්ෂයාට ඒක හොරකම් කරන්න බෑ. දේශනා කරන පණිවිඩය තේරුම් ගත්තොත්. வசனத்தை நான் புரிந்து கொள்ளாத போது மட்டும்தான், only when I don't understand what I learned, only then the devil can steal the word from my heart. ඔබ දේශනාවට අහුම්කම් දීගෙන හිටියට ඒක තේරුම් ගත්තේ නැතිනම් යකාට පුළුවන් ඒ විදිහට ඉදිරියට යන්න. Hallelujah. That's why you should pray for understanding. That's what scriptures say. I don't say. The scriptures say, I'll give you the experience. I'll give you the experience. Great. දැන් ගංගාගේ ප්‍රශ්නය ඇවිල්ලා සමහර අය ඉන්න පුළුවන් දුර්වල අය. ඥානයෙන් දුර්වල අය, අලුත් අය, පරණ අය. ඒකෝට ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් මේ කතාව. ඒකට යකා ඇවිල්ලා ඒක උදුරගෙන යනවා. வசனத்தை யாராலையுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. දේව වචනේ කාටවත් තේරුම් ගන්න බෑ. Nobody can understand the scriptures by their own ability. දේව වචනේ තමන්ගේ බුද්ධියෙන් කාටවත් අනුමාන තේරුම් ගන්න බෑ. எவ்வளவு வசனம் மனப்பாடமா தெரிஞ்சுக்கிறீங்கன்றது முக்கியம் கிடையாது. ඔබ වචනේ කොච්චර කටපාඩමින් දැනගෙන ඉන්නවද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. உங்களுக்கு 100 வசனம் மனப்பாடமா எழுதலாம். சண்டே கிளாஸ்ல பைபிள் ஸ்டடில மனப்பாடமா கடகடகடன்னு எல்லாத்தையும் எழுதலாம். අපි සන්ඩේ ස්කූල් එකේ යරි වෙන කොහේ යරි කටපාඩමින් වචන ඕන තරම් ලියන්න පුළුවන්. ஆனா பைபிள் சொல்லுது when you don't understand the devil will steal it away from you. නමුත් බයිබලයේ කියනවා ඔබ වචනය අවබෝධ කරගත්තේ නැතිනම් යක්ෂයට පුළුවන් ඇවිදින් ඔබගේ වචනේ අරන් යන්න. வசனத்தை யார் புரிஞ்சுக்கிறாங்கன்னா, யார் ஒருவர் அவர் தனிமையாக இருக்கும்போது, அவர் தனித்து இருக்கும் பொழுது அவரோட நேரம் செலவு பண்ணி அந்த வசனத்துக்கு ரகசியத்தை கேட்கிறாங்களோ அவங்க மட்டும்தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த மறைபொருளை வெளிப்படுத்தி அதோட புரிதலை அவருக்கு கொடுப்பார். දැන් මේ කතාවේ ඇටියට වචනේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි වචනේ අහලා පසුව පුද්ගලිකව දෙවියන් වහන්සේ ළඟට ඇවිදින් අනේ ස්වාමීනි මට මේක තේරුම කියලා දෙන්න, මට මේක අර්ථය කියලා දෙන්න, මගේ හිතට වටින වචනය දැන් ඔබ වහන්සේ පළදරන්න සලස්වන්න කියලා පුද්ගලිකව දැනගන්න කෙනාට පමණමයි ඒ වචනේ අවබෝධ කරගැනීමේ ප්‍රඥාව ලැබෙන්නේ. Praise God. நான் வசனம் படிக்கும்போது 10 வசனம் 20 வசனம் 25 வசனம் படிக்க மாட்டேன். මම බයිබලෙ කියනකොට පද 10 15 කියලා එක දිගට කියවන්නේ නැහැ. Praise God. හalleluya. சில நேரங்கள்ல ஒரு வார்த்தையே ஒரு வாரம் படிப்பேன். සමහර විට එක වචනයක් ඇති මට මුළු සතියක්ම මෙහෙය කරන්න. சில நேரங்கள்ல ஒரு வசனத்தையே பல நாட்கள், பல மாதங்கள், பல வருடங்கள் படிப்பேன். සමහර විට එක වචනයක් දවස් ගණන්, අවුරුදු ගණන්, මාස ගණන් මම කියවනවා. Praise God. Hallelujah. හalleluya. எத்தனை வசனங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது முக்கியம் கிடையாது. වචන කීයක් මම දැනගෙන ඉන්නවද කියන එක නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. அது வந்து உலகத்துல இருக்கிறவங்க நிறைய அறிவு நினைப்பாங்க. ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු තමයි මම ගොඩාක් දැනගන්න, ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ. ஆனா தேவனுடைய ராஜ்யம் அப்படி கிடையாது. නමුත් දේව රාජ්‍යයම නෑ. எனக்கு ஒரு வசனம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் එක වචනයක් හරි මම දැනගෙන நான் ඉන්නොත් அந்த வசனத்தை வாசிக்க கூடாது, வசனத்தை படிக்க கூடாது. There is difference between reading and studying. වචනේ ඇවිල්ලා තින්නේ කියවන්න නෙවෙයි. වචනේ ඉගෙන ගන්න ඕනේ, මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. அதனாலதான் நிறைய பேரோட வாழ்க்கை மாறல. ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් අයගේ ජීවිත වෙනස් වෙන්නේම නෑ. நிறைய பேர் majority of the people வாழ்க்கை மாறத காரணம் என்ன? வசனத்தை படிக்கிறாங்கன்னா அதை புரிஞ்சுக்கிறது கிடையாது. අද ලෝකේ ගොඩාක් මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතේ එක දැනලා තියෙන්නේ වචනේ ආනවා. அதனாலதான் அவங்க வாழ்க்கையில மாற்றம் ஏற்படுது. වචනේ අවබෝධ කරගන්න. ஏன்னா அவங்க புரிஞ்சுக்காத போது அந்த வசனம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சும் அந்த வசனமானது திருடினால் திருடப்பட்டிருக்குது. මේ වචනේ අවබෝධ කරගෙන ජීවිතේ වෙනස් වෙන්නේ නෑ. මොකද ආපු වචනේ යක්ෂයා ඔයා පුරාගෙන ගිහිල්ලා තේරුම් ගන්න දෙයක් මතකේ නෑ. Hallelujah. ஆனா யார் ஒருவர் அவரோட தனிமையாக நேரம் செலவு பண்றாங்களோ, யார் ஒருவர் அவரோட பேசுறாங்களோ, வசனத்தை நான் படிச்சா பத்தாது, வசனம் மறுபடியும் என்கிட்ட பேசணும். දැන් වචනේ කවුරු හරි කෙනෙක් තනියෙන් ඉගෙනගෙන අනේ ස්වාමීනි මට මේක අර්ථය කියලා දෙන්න කියලා ඉන්න කෙනාට පමණමයි
දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රඥාව යාටව ඇති ලබා දෙන්නේ. ஒருத்தவங்க வசனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அவங்க வசனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க தெரிஞ்சுக்கணும். කෙනෙක්ගේ ජීවිතය බලලා අපිට බලන්න පුළුවන්. එයා ඇත්තටම වචනය තේරුම් ගත කෙනෙක්ද නැද්ද කියලා යන්නේ ජීවිතයෙන් අපිට බලන්න පුළුවන්. அந்த 12 பேருக்கு மட்டும்தான் அந்த ரகசியம் வெளிப்படுத்தப்பட்டுச்சு. නමුත් මේ 12 දෙනෙකුට වාගේ කුංචි කණ්ඩායමකට තමයි මේ රහසය එළිදරව් කරනු ලැබුවේ. மற்ற எல்லாருமே அது அவங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் புரிதல் இல்ல. ඒ අනිත් හැමෝටම මේ වචනේ ඇහුණාට ඒක තේරුම් ගියේ නැහැ. இங்க நிறைய பேர் இருக்கலாம். මෙතන ගොඩක් අය ඉන්න පුළුවන්. எல்லாருமே இந்த ஊமையை கேட்கலாம். හැමෝම මේ උපමාව ආන්න පුළුවන්. எல்லாரும் இந்த வசனத்தை கேட்கலாம். හැමෝම මේ වචනේ ආන්න පුළුවන්. ஆனா உங்களுக்கு யார் போய் ඔබගේ කවුරු හරි කෙනෙක් அந்த வசனத்தை மறுபடி படிக்கிறீங்களோ මේ වචනේ ගෙදර ගිහින් නැවත පෙරලා කියවන ඉගෙන ගන්නවා නම් யார் ஒருவர் ஆண்டவரோட அமர்ந்து இருந்து எனக்கு கற்றுக் கொடுங்கன்னு கேட்கிறீங்களோ කවුරු හරි ගෙදර ගිහින් අනේ ස්වාමීනි මට මේක තේරුම තව උගන්වන්න කියලා කියනවා නම් அவங்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எடுத்து இருந்து தங்களுக்கு எந்த ஆண்டவர் யார் ஒப்புங்களை கேட்கிறீங்களோ මේ හැම වචනයක්ම නැවත නැවත අහගෙන ස්වාමීනි මේ මොකද කියලා තට්ටු කර කර ආනවා නම් மற்றவங்க வாசித்து விடுவாங்க. හැමෝම කියවලා ගෙදර යනවා. ஆனா நீங்க அதுல உட்கார்ந்து கேட்கும் பொழுது නමුත් ඔබ වාඩි වෙලා මෙනෙහි කරන පටන් ගන්නකොට அந்த வசனம் உங்ககிட்ட பேசாது. ඔබට මේ වචනේ කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. Praise the Lord. හalleluya. நீங்க வசனத்தை படிக்கிறது உங்கள் வாழ்க்கை மாதிரி. ඔබ වචනේ ඉගෙන ගත්තා කියලා වෙනස් වෙන්නේ නෑ මොකුත්. ஆனா அந்த வசனம் உங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க வாழ்க்கை නමුත් වචනය ඔබට කතා කරන්න පටන් ගන්නකොට තමයි ඔබගේ ජීවිතේ වෙනස පටන් ගන්න. Praise the Lord. හalleluya. Hallelujah. The word understanding. අවබෝධ වීම. මේක තමයි වැදගත්ම වචනේ. இங்கிலீஷ்ல சொல்றாருன்னா அது கொஞ்சம் எப்படி சொல்றது? ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් ඒකට අර්ථකථනයක් තිබෙනවා. Understanding அப்படின்னா working practical working knowledge. ප්‍රායෝගිකව අවබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තමයි අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ. Practical working working knowledge. அதுக்கு பேர் தான் understanding. understanding කියන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව වැඩ කරන අවබෝධතාවය. Okay. இந்த understanding என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு சின்ன demonstration பார்க்கலாம். දැන් අපි understanding එක නැත්නම් අවබෝධතාවය මොකක්ද කියලා ඉගෙන ගන්න පුංචි වැඩක් තියෙනවා. எத்தனை பேர் கையில ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு? කී දෙනෙක් අතේ ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙනවද? காட்டுங்க பாருங்க. ඔව් බලන්න. අතේ කී දෙනෙක් අතේ දැන් තියෙනවද? ස්මාර්ට් ෆෝන්. කාගේවත් ඒවත් නැහැ. ஏய் don't tell lies all the youths. තියෙනවද? ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙනවද? ஸ்மார்ட் போன் சரி எத்தனை போன் இருக்கு? කී දෙනෙක් අතේ ෆෝන්ස් තියෙනවද? நான் போன் வாங்க மாட்டேன். I will not get a phone. Let it. I just want to know how many of you have a smartphone. ඔව් අත පෙන්නන්න You බලන්න. have it, right? Then why don't you show? You don't have that sister looking. Now? You don't have? Now? That's okay. පිටිපස්සේ තියෙනවද? I saw you having a phone in your hand. දෙන්නගා You තියෙනවා. have, right? Then why are you not lifting? Last. Last year. Are you playing hide and seek? You don't have a phone? No? You don't have a phone? எல்லா phone வச்சுட்டு கேட்காம தான் இருக்கீங்க. யார் கை கொடுக்க மாட்டீங்க? ஸ்மார்ட் phone. சிஸ்டர் ப்ளூ உங்களுக்கு பின்னாடி. உங்களுக்கு பின்னாடி. You don't have குழந்தை வச்சிருக்கீங்களே. ஸ்மார்ட் phone. இருக்கா? லாஸ்ட் ஓகே. ஸ்மார்ட் phone இருக்கவங்க கையில phone எடுத்துக்கோங்க. දැන් ස්මාර්ට් ෆෝන් තියෙන අය අපිට ගන්න ෆෝන් එක දැන් A small test, okay? පොඩි ටෙස්ට් එකක් කරන්න යනවා. யார் கையில எடுத்தீங்க தூக்கி காட்டுங்க. නෑ உங்க ඔය கையில எடுத்து காட்டுங்க. දැන් අතර පෙන්නන්න ෆෝන් එක பெரியவங்க யார்கிட்டயும் இல்லையா? I want to test the elders because the youth will know this. Okay. Take your contact keypad. சொல்லுங்க contact number சேவ் பண்ணுங்க அந்த keypad. contact එකට நான் ගිහලා நம்பர் கொடுத்து சேவ் பண்ணிட்டேன். contact එකට ගිහලා මම මේ දෙන නම්බර් එක සර්ව් කරන්න. Okay. இந்த keypad எடுத்தீங்களா? Yes. contact එකට ගිහලා සේව් කරන්න. හරිද? Okay. Click.
plus No. Click. Plus 9 4. 9 plus 9 4 अंकुर है. 9 plus இல்ல plus 9 4 अंकुर है. plus 9 4 plus 9 4 Okay, 0 கிடைக்கிறது plus 0 නෙවෙයි අද plus 9 4 Okay, ஒரு நிமிஷம். எத்தனை பேருக்கு plus கிடைச்சது கைக்குங்க? How many of you got plus? plus kata apa urusan Okay, எத்தனை பேருக்கு plus கிடைக்கல? plus ලැබුණ නැති අයට apa urusan Last plus கிடைச்சதா repeat it. கிடைச்சதா கிடைக்கலையா? ලැබුණ නැද්ද plus ලැබුණාද එකතු කිරීම உங்க husband பேர் என்ன? නෝයි ලැබුණාද What is it? Okay. You get or not? still no Okay. So there is no plus in this one? Brother, I'll teach you. දැන් ඔයා අන්න මේ I'll teach you. Look here. There is some defect in your phone. Give the phone to me. You can't say මේ ඔයා කතා කරලා නෝයි Brother. plus ලැබුණාද Okay. யாருக்காவது கிடைக்காம இருக்கா? Plus. ලැබුණ නැති කවුරු ඉන්නවද Anybody? Who did not get? You got? You got plus? Okay. When you don't get your plus, you didn't get. What you did? You kept pressing 0 and plus came. දැන් ඒ plus එක තිබුණ නැති අය මොනවද කරේ 0 එක එපුවාම plus ලැබුණා You also didn't get plus, no? First, this is an orange. So you copied your. You got plus? How you got? Okay. So many of them they don't know if you keep pressing 0, you get plus. දන්නේ නැති කල්ලිය දන්නේ නැහැ නමුත් ඒක දන්න අය 0 එක ඔබවගෙන ඉතියොත් plus එක ලැබෙනවා So they think there's a problem in my phone, there is no plus sign. දැන් ඒගොල්ලෝ හිතනවා ෆෝන් එකේ ප්‍රශ්නයක් plus sign එක නැති නිසා මේක ෆෝන් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා But the youth will know if you keep pressing the 0 plus will come. තරුණ අය නම් දන්නවා වැඩේ මේකයි කියලා Yes. But some of the elders don't know that if you keep pressing your 0, you get plus. නමුත් ගොඩාක් වැඩිමාල් අය දන්නේ නැහැ මේක ඔබවගෙන ඉතියොත් plus එක එනවා කියලා So they won't put plus, they always put 0 and type. Have you seen? දැන් ඒ නිසා plus එක ඒගොල්ලෝ දාගන්නේ 0 දාලා තමයි සමහර විට plus මේ Because they think there is no plus in the mobile. ඒකේ තේරුම ඒගොල්ලෝ දන්නේ නැහැ plus එක ෆෝන් එකේ තියෙනවා කියලා For example, your husband all these days he did not put the plus, he was putting 0 and saving number. දැන් මෙයා plus දාලා නෙවෙයි ෆෝන් එකේ අපේ save කරලා තියෙන්නේ එයා 0 දාලා තමයි save කරලා තියෙන්නේ இத்தனை நாள் நம்ம எப்படி சேவ் பண்ணீங்க 0 கொடுத்து சேவ் பண்ணீங்க உடனே கேக்குறேன் இல்லையா ஏன் பிளஸ் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனா இன்னைக்கு you got understanding නමුත් අද ඒ දන්නේ නැති කෙනා අද දැනගත්තා මෙන්න මේව දෙයක් තියෙනවා කියලා understanding means practical working knowledge දැන් understanding අවබෝධතාවය කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව අපි කරලා පුරුදු වෙන දෙයක් understanding னா எப்படி அது செயல்படும் அப்படினு தெரிஞ்சுக்கிற அறிவு ඒ අවබෝධතාවය කියන්නේ යමක් අපි කරගන්න ඉගෙන ගන්නව හැකියාව உதாரணத்துக்கு நான் உங்களை கூப்பிட்டு இந்த கதரோட மைக்க ஆன் பண்ணிட்டு எனக்கு ஆஃப் பண்ணிச்சுன்னா ஆஃப் பண்ண தெரியுமா දැන් ඔබට මම අඳගාලා කියනවා මේ ෆෝන් එක ඕෆ් කරලා මේක ඔන් කරන්න කියලා இதை மட்டும் ஆஃப் பண்ணுங்க அது ஆன்ல இருக்கட்டும் உங்க கூப்பிட்டு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா දැන් ඔබට ඒක කරන්න පුළුවන්ද මේක ඕෆ් කරලා මේක ඔන් එක කියන්න කියලා කිව්වොත් මේ කෙනෙකුට පුළුවන් ඒක කරන්න ஆனா அந்த கதரை கூப்பிட்டு சொன்னா அவங்க கரெக்டா வந்து ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணுவாங்க දැන් අර මාවට කිව්වොත් එම දැන් මේක ඇවිල්ලා යා කරලා යනවා ஏன் ඇයි அவங்க கிட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அது எப்படி வர்க் ஆகும்னு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் එයා දන්නවා මේ මයික් එකේ ඔන් ඔෆ් කොහෙද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඒ පිළිවෙල එයා වැඩ කරන්න දන්නවා ஆனா அதே மாதிரி உங்களை கூப்பிட்டு இதுதான் இந்த ஸ்விட்ச் அப்படின்னு காட்டினேன் ஒரு தடவை காட்டினா அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும் නමුත් ඊට පස්සේ මම ඔබට ගෙනල්ලා මේක තමයි ස්විච් එක මේක තමයි කරන්න ඕනේ කියලා ඉගෙනුවෙන් පස්සේ ඊට පස්සේ ඔබ ආයි ඒක ඉගෙනගෙන ඒක කරන්න පටන් ගන්නවා சரியா හරිද அண்டர்ஸ்டாண்டிங்